Chamanikab Jehovah kait betut age nekakonech Kamuktaindet sikobit ketou wikit age. Kitau chok tugul anyun timyeindo nebo Jehovah ak kesome kaberuret ne inegei eng wikini sikobit kekinetigei lesson nebo 12 kenyoru tugul borotet. Kotomo ketestai asome asikobit kesa Kiptayat Kamuktaindenyo kongoi kokeny yakiweke seremushekab kong sikobit ketebe kelyekab Jeiso akinetkei ng'olyondeng'ung. Tugu Jehova sikosopcho sobonwekyok chetonuitos. Asikobit kosopcho meng'atoshekab korikyok. Ikurin Kiptayandenyo yekitebe kelyekuk. Yekakikesu kanetisyonik kemwa kele iman komi Jehova kobotech. Somen yon iten Jeiso nebo Kotiokindenyo. Amen. Amache atach mwalimuinik chetoretech eng wikini. Ane nami kobotok eng kebeberta notou notok on Sabato koskoleny ak Jumambili ko kiboitiot Pastor Aram Ngetich. Ami kebeberta nebo North Carolina. Amache asikobit akochi boroindo mwalimuiyot nerubei asikobit kokata komwowokei kokwet. Akotok eng kainetab Jeiso ale chamgei, kongoi kora amu betut nebo rani. Kitochok eng wikini eng kanetisyenyo. Kikurena Aram Nyalilei. Ane amitei betut nebo aeng nemwoe kolen otienchi Jehova tiendo nelel. Otokotin akwek tugul. Kounotok asome akine akata eng kainetab Jeiso ale chamgei. Abaibai kot mising yomite taitab akwoni sikobit kinetkei tugul logoiwek chemiachen. Eng betutab kwoeng kasi nemwoe kole ng'o nenyolchin kotebe kong'ung. Kainaikyuk ko Stephen Aramaru. Otokotin. Kongoi mising amache akatak tugul chamanikab Jehova kekurena Lilian abwoti ale kionai kainaikyuk eng biik chetomo ketuitosi ko betutab rani. Amitei eng betut nebo kosomok kasi nelel omwaite torornatenyi eng bororiosiek. Ko asikotoreti tamirmiriet netilil kinetkei kibagenge. Chamgei chamanikab Jehova. Nganai kekurena Evelyn Taurus, amite ane kwang'wan kasi nemwoe kolen auyo yemaboiboitune Jehova teseiwek. Otokotin ak awendi kora yatare amwawok kora akobo wikit nerubei. Otokotin. Kongoi. Kanetisyenyo nebo rani komwoe kalosunet nebo kachulyo, kalosunet nematinye kakesunet. Kalosunoni yetieni tienindet anan ko tienik chebo tiendo nebo kalosunet anan ko saburi. Kokerei akolosu Jehova, kotiendos akokochin torornatet. Ako sikong'alale torornatoni ak kalosunet nekilosu Jehova. Kokale eku kalosunet nematinye kakesunet, kalosunetab kachulyo, kachulyet kikoit. Ko tebutyin akimoche ketebegei kokilechigei. Kalosunoni ko kabun ano nematenyei amu rotei kalosunoni akoi koigeny. Ko amune sikobit kalosunet neu notok ko amu bunu kongoi ak muguleldo neikasatkei kokakuskong koker kit nekikwaiwech Jehova. Amu ndachi neilosu amu akibirin iweni otile ye ngibarawi tugul tamunyamun. Lakini ngot ko kalosunet nebunu kongoi ak kakasetabkei nebo muguleldo neikasatkei. Ko eku kongoi notok neimwoe kotugul kote kotokomi kabuset koboto serunekuk. Ko noto amune kamwa eng kitabutab Saburi 104 koitetab 33 kole atienjini Jehova kote asobe, atienjini Kamuktaindet kalosunet kote asobe. Tatyo komwa kole amune sikemwa kongoi ko kabun myeindo nebo Jehova nekiketach ak telunatetab kimnatenyi nekotok eng mugulelwekyok ak eng konyekyok. Kwakikuskong keker yaet komugul. Kwakuskong keker kabuset nemi serunekyok. Kwakuskong keker borotetab bororienyo kong'ete lagok
akikeratin jot ang marandut nebo bandab kelyekuk eng ibinwek chekikosirto akoi yeimi. Ak kit age tugul nekikwong'e oleu kecheik, oleu rumerik, oleu kit age tugul nebo yaet kemwa anyun koboto Saburi, tienindetab Saburi eng kitabutab Saburi 112 kele awekchini ine Jehova kamuktaindet amu konunoik chik tugul chekikokono. Kounotok eng kebeberta nekinetigei eng wikini kemuchi kebusyi kong'uto ko nganetkei akasoman kobit tebutiet nekole chito ang'i kongoi katengchi Jehova kosom saa yote kot ne koroi mache Jehova kalosunet netos pirchek rangin amune sikomach Jehova kalosunoni ako mache Jehova kalosunet man kalosunet bikyok komobo bo Jehova makele pirtogei kamuktoindet Jehova kou yo tengchin kosome kalosunet. Amache keker kitabutab Saburi konam metotaune koitetab 7 kang'alal Jehova kole ne oepchoi tokwek bikyuk siang'alal Israel siabaoranun ak kamuktoindeng'ung makeringong kobo tiseiwekuk ak mi tainyu kokochinoikuk chekebele kotugul makwerie tany eng kaptugung'ung anan ko kwesta eng akwatishekuk amu nanyu tiony age tugul nebo timin ak tuga chemi tulondok 1000 angen taritik tugul chemi tulondok chechu tiong'ikab warenget ndama rubet tamamwau amu nanyu ng'ony komugul ak tuguk tugul chenyitat olot. Ko kang'alal Jehova ngi kole a Jehova nekiuito kipsengwetishek ak eng ng'unyusiek chetom koit kabwatutikuk ak konjoiweng'ung masomin kalosunet atengchinin kuyo bononi mau Jehova kamuktoindet ebene koit Twitter ak Instagram ak Facebook netepche ng'uny chito kobotoni kolen sirwa chito message sangapi nekikure likes isise ilen komachang'a chechu chebanu maunot Jehova mabirtogei kolen kalya makiloswo kounotok tebutiet amune kamanutietab kalosunet amune sikilosu Jehova netai kwamu ingen kamuktoindet Jehova yaenyo ole kokimemite ak ole uindetab sobenyo kiyae kamuktoindet Jehova sikikasegei akepchei kit nekitinye neikochi mugulelwekyok kobaibait akong'erek komakoi ng'erek kityongon komami chi nekemwochi ngibiker ki nekararan inyiloboti ile nyoiro koroi oyebokong'u sikokaikait kamang'uneng'ung akobaibait akotesak chomyeng'ung ko kikiyain ibaibaitu kunot makoi iker ki nekararan akinyim kityongon isis ing yoto akoi ile kinyokerwo koroi akinye bo nguvu tomo akere ki neuni ko kiyain Jehova kunotok nengikerchigei orit ako ki nekararan akiker akisise koeku myondo amu kimakiyain kunot kunoto netai kongen Jehova ole kikiyaitech akindetab sobenyo kele ingot komakiyai kunot keboiboitu kebeku barakutietab ainet nyanjet nekikure Dead Sea. Dead Sea ko nyanjet nemi Israel kirong'u beek ing olin kiumchin yu lakini mekoitoi mami ole mondoe bechoto kowalakse bechoto kong'wonikitu akoek chumbik sikekure nyanjetab chumbik che akot ngiwe nyanjanata irue barak mami korot newendi orit amu kinyi chumbik amu tochei amalian akwek mekoitoi kiyai kamuktoindet Jehova keeku cheitorori ako baibai chito ko netinye choronok chechang ko chi nekonyor kiy kopchechi biik alak konyor kiy nekararan komwaita kole kaikas koroi kakoit bo nguvu maberberit ko baibaitu chichotok ako tesetai koetu eng sobondanyi
amu kiyae Jehova sikobit kilosu age sikobit kimuch kemwaite logoiwek chemiach ak kepchei kit age tugul netinye netai no. Nebo oeng, kalosunet kou kokochinet nekekonu kit age tugul neikoitoi, ngo ko kalosunet ngo kokochinet, ko kerukutkei asikochi chito age anan ko chorweng'ung anan ko kon anan ko komet anan ko lakweng'ung, ko kekonugei ile konorwenyun nekwotindoi notiegei eng kenyisiek chebwone, notiegei eng betut komugul, kit nekure eng Kingeresa certainty, nongen ale nganam kii angen ale soso amatwogik amu atinye konorwet nemiu, ko kenam konorwanato ak ikoite kakuyenyi ko kele ayani Jehova ak among'u inendet. Kounoto kalosunet kora ko kemelelgei kit nekatokekobegei ile mami chi nekergei ak ane eng ilaja toronatet Jehova ak kimnatet ak kondit koigeny ak koigeny. Ko kebor kayanet neitinye eng Jehova ile among'u inendet. Kalosunonotok nekitun oindet eng kipsengwet amu nekitiekoito toronatet ak kokochinet koyom ng'ony komugul ak koyom kipsengwetisiek, kokobegei kitiongon kowalak koek meet eng inendet ak koek kit nekikure rebellion nekotoi kobistoe ak kochiwen kometo oret nekabunei kwo olda age inegei, kobutyi ng'ony tugul ak kipsengwetisiek yoitiet ak kobit luget neo. Kou notok nebo oeng notok. Nebo somok, ko kakamwa kitikin atinye ale inginyoru kiy ak logoiyot nekamos komoinamdegei kitiongon kobeku kiyotok, lakini ngibimwaite nyokotes nin kole yokotomo akere yo bakwangun mauyandani une enye pichaina anga kere kotyo boitityo kere kotyo maket lebesiet kotesun kalosunet kobaibait muguleldo ng'ung kaoker chichoto kit age nekamaoiker kotestai konyi mising. Noto amune sikole Jeiso kianyo nyone bunyot asikobar ako kianyo sikobit otach sobon ak otach ine eng yet komugul, that you may live and live life abundantly. Ko ngilosu Jehova ak itoror inendet kowalak ukiy nekekurchi ing olin ipkorusinata kowek, ko ngikoite toronotonotok kowek toronotonotok nyiwekte kokeny kowek kokeny kotestai kotech akoet koner akowakta. Ko nebo somok. Nebo ang'wan nekamache abang'une ko teche boror akotesetai betut age tugul kokochin koet amu nginam ichil kokebubuny sikome, lakini ngimete kotarren akowekchingei amu kalosunet. Amache aboisie kandoik, ngiro kandoik chekikitekisi ketchinjin ku Kenyatta akot Arap Moi ak kandoik tugul chekikosup, ko kote bororiet kotinye kalosunet ak kondit eng laitoriatnywa koeku kit agenge. Ngap kesal laitoriat ibilong'u akot akinye nekomaimake kile mite mar laitoriat ndaninyo angake tegisi ng'ony komugul ibile po hata mimi najivunia kuwa Mkenya ngam manaji ko kita ile po ngakijeni abuta ko kinge kurgati William, lakini yakakilosan ng'ony tugul ibileji akot akine ibunu Kenya to utinye president nebo kwong'ut ibile akot akinye woi to bo kwong'ut ko kakowalak ing muguleldong'ung, lakini ngamache aborun tuiyotoi nebo no ngetoi kesas laitoriat ako nekikararan kowendi kot kotoi kochiwen chitugul ako eng betusiek cheng'ering ketoi kibindua serikalit amu kotaune korok sosin tatya konam chito ak barbar ipkotoi komasta biik ipkotoi kopcheak emet ng'olole emetab Haiti nguno. Ko kitoi tuguk cheu chotok kosirgei kandoik ako ki bororiet netai netui kowirta nyoreret ak mugurek chekibo bounik eng ng'ony komugul, lakini kitun kotoi achegei konyor oret bunik kobun sang akoi rani keborogei. Ko kondit
asikongalal Jehova ko muingen bunyot nekitoige ing Eden. Nekitoige ing kipsengwet akonyo Eden akonyo yu. Kongen kole miporiseni setani Jezawel nemi sang olin ko ki lagok cheberberen chenye keabuset tamtamu. Ko ngekeabuset tamtamu koyan bunyot amengen kit nepoitoin kokait timin orit yu. Komutin keringet nemi unok timdo ak ngolun sumet kokait yundo. Kuno ko kale Jehova obwonjo akwek tugul akoloswo amu angen kit nemoche koita koroi ako tekilosu Jehova akilosu kwan akilosu ngo koribokse lakwani mining kaberber kokase tuguk chekiyochi kwan akemwochin tuguk chekiyai kwan kotko mutai mami chi nemuchi koberber eng yun amu kakemwochi. Kounotok kalosunet eng nebo let kotekeekitu betut eng betut. Kounotok amache sikobit atachak yekibendi kebeberta nebo Jumapili kokamwa yoto kole onam eunekwok osutchi kapkorosutab kipsengwet. Ngany koboto eng kitabutab Saburi 134. Amache kora singokotinye chi kolion nekamache kotes eng yoto kotomo keit yoto yochenge Saburi noto 134 sikobit kotes chi ngolion nekamache kotes eng kebeberta netai. Tabutab Saburi 134 koitet agenge komwoe kole okero kolosu Jehova akwek kiboitinikab Jehova chetonondos kemboi eng kotab Jehova. Otokyi eunekwok oldab tililindo akolosu Jehova. Ngoberurin Jehova eng Sion, inendet nekiyai kipsengwet ak ingweny. Tienindetab tienwogikab kalosunet anan Saburi ing yutok ko kale ngotononso kiboitinikab Jehova cheikenisie kemboi koech. Chuto ko lawik chekikikochi boisiet nebo korib kaptisisietab Jehova. Eng wikit kosirtoi ko kiakengalal kele ki ortinwek tugul chekibendi Jerusalem kongete Galili barak olin ak kebeberwek tugul ko kilen oret kiubire kobwone lagokab Israel kambi betusiekab tuiyosiekab kerionok, kobwone eng betusiekab kokochinoik, kobwone eng betusiekab Pasca, kobwone eng igorwek chekiterchin. Ako kityenonu biik chengilen iker kouyo kait tilyanutik chebwone ngo kami koito ngo kami tumdo olengwong kochomune tiendo neiremi kouyo kakirotyi tumdo. Ko kinyaitu as ko kimi biik chekinyokopongoni toek kolen ojo akwek abomeny gai akwek abomeny kile komi chekiripse kemboi kowendoti koker kole kararan emet komugul mami tionye karik ak ne. Ako kingoker toronatetab Jehova kokanyo boldet nyokotuch. Ko kisute eunekwak kolosu Jehova kokachorgei toronatetab Jehova konyo kaptisisiet. Kounotok koboisie ngoliondonotok tienindet nebo kitabuni Saburi 134 asikobit kobor boisiet nekiyoe kiboitinikab Jehova. Ako eng nguno ko kakolewenech achek tugul Jehova keku tisikab kaplaitoriat. Kounotok kiyoe boisiet nekiyoe werikab Aron. Kiyoe boisiet nekilosu Jehova nemi Sion. Yoto kengalalen wikit kosirtoi kele tulwetab Sion ko ki tulwet nekitoror mising eng Jerusalem, nekikochin kanasetab Jerusalem koek neribot amu kiakinde totet ak longeiwot nekikoi siketobeni konyone bunyo. Komakimuch kebar Jerusalem anan kengem amu kiek yundo kiketobeni tugul ak ketobendoe yoto. Ko ngiker kitabutab Saburi 18 koitet agenge, Saburi 36, Saburi 113 ak yoto kakisomani koboto Saburi 135. Ko kakibor ing yu soik chetonondos eng kotab Jehova koboto lawik kolosu Jehova. Kounotok ripse kemboi komugul. Sikoripso chito ko ribindet keribe kinea kemboi. Kalosunet eng mugulelwekyok koribe betusiek cheyachen chekororoknyat, betusiek cheyachen chekosirto lakwa, betusiek cheyachen chekakiriepchi eng barabara, betusiek chekabit mianwogik
Kitotebe biik kolen nyuno Jehova. Kalyan kuno. Komong Kalosunet eng muguleldo ile nengu torornatet ak kimnatet ak kondit akot nga makuitosi tuguk chekaak alosun. Ko tiony age tugul nekanyone nebo kimaket nekamache kosop kemboi kokabit arogenet kokakewonda koketiet akoimgei setani amu kaibu kurutuchu tugul kole siimgei ak inyalil. Inyeitau ilosu Jehova kole salyojin amu matin kaibu mnyando kotyenjin Jehova kora. Aibu cheyachen kotyenjin Jehova kora. Kondakiegu cheripse betut age tugul koegu konyo akoegu kaniset nelumdaat amu matinye chesawil lenyo kobunu. Konoto amune kamwa kole ongebwonchi inendet koik chesoptos inendet nekiyokiesyo ako kakoikoitab luita. Ngotorete Jehova kuye kamwa kokesulusun kole yekiker arorutiet nelel ko kikekonech boisiet achek tugul keeku tisikab kaplaitoriat chetonondos kwae kakaikaet eng kwenutab chesoptos ak chekikobek. Kakuyenyi chesoptos eng naetab Jehova kayanet ak chekikobek eng tengek asikobit kimutyi icheket torornatetab Jehova. Ne ortinwek anyun chekimuchi keboisie yekipchei kalosunet, yekipchei talendaisiek chekitinye eng kaniset. Ngo chito age kobo tienwogik ko age kobo ng'alek chebo amdaet nekararan ak kalosunet eng tugun cheu poems ak ne ko age kotoretisiei ne kebebertang'ung neimuchi iboisie asikobit ilosu Jehova. Amache atukyi yotok asikobit atach kanetindet age anan ko chi age netese ng'olyo eng kebeberta nekakemwa nekobo Sabato koskoleny ak Jumapili. Tos mi chi netinye ng'olyo netese kotomo kekur mwalimuiyot age? Kongoi Pastor amu kotomakomi chi nemuche kotes. Amache amwa kongoi amu kalosunet ko oret agenge nebo sautik. Kalosunet ko oret agenge nekiityini Jehova ak ketoror inendet. Eng kasarta age tugul kokonech tiendo nebo Daudi amu sirindet ko Daudi eng kebeberta neo mising eng betusiek kiche eng banda nebo lagokab Israel. Koibwotindiot kong'ete emetab Misri kemwoe tiendo nelel. Eng kebeberta nebo Jumatatu komwoe kole ketien tiendo nelel, ketienchi Kiptaiyat. Amune siketien tiendo nelel? Tos tienwogik chekibo keny komakonyolu anan tiendo nekitieni nguno ko tiendo neter kosir tienwogik chekimite eng tai? Ingisoman eng 33 eng kitabutab tienwogikab Kalosunet komwoe ng'alek cheu chu kale oboiboitu eng Jehova okwek chebo Jehova imanda amu nyoljin Kalosunet chelititen olosu Jehova eng kibugandet otienji inendet eng kibugandet netinye inoik 10. Otienji inendet tiendo nelel, otiense eng utitiet eng keet neo. Kangalal eng tiendo ngi kole otienji Jehova akoboisie kibugandet. Inge ki Daudi ko kilaitoriat. Kongilaitoriat sikwanyinyit tiendo keboisie kibugandet. Kokale kitindoi inoik 10. Yero kotindoi kergei nguno gitaa nobo rani amu kotekemwa inoik muchi biikab ibendani komakongen kole inoik ko ngocho. Inoik ko kakichop inet kabisa nekiui akerat kimasin akerat kimasi ak ngeng'i kotieni tiendo. Kongotese komwoe kole kibugandet ko kirure tienotok amu inoik che 10 ko inet age tugul kotindoi tiendo nenyi, tindoi sautit nenyinet nemang'une. Kongomwoe Daudi kole ongetienji Jehova eng kalosunet, ko kalosunet korok komang'une muguleldo. Sokomong tiendo nelel, komong'u tiendo nelel amu atindiot nekokwaak kong'ete amut ak betusiek chekokosirto.
telen biikab Uingereza king experience. Atindiot nekikwak ne nekikwoun Jehova. Ne boisiet kimyoni irue eng kitanda mutai imyendab Jehova kokakenyain eng sipitali anan kaing'et komakwamin metit. Korok netai nemang'une muguleldong'ung kanyoru katiaket. Boiboiyet nekamong komang'une muguleldo eng kanyoiset eng banda nekoibunu ak nyalilda nekoibunu akai terter. Kongonyo kong'alale mising akobo tiendo kole oboiboitu kong'alale Jehova. Boiboiyet netai ko kenyoru kamang'unet kele kingen Jehova. Ongengen Jehova mugulelwekyok kokonech boiboiyet nebo sorunet. Kokonech boiboiyet nebo sorunet kokiketiachech eng ratutik chebo yoitiet. Kitindoi tilyandit ak Jehova maamu mi kiy nekikiyai nemie ako amu kikwaiwech Jehova mieindanyi koribech kebun mestet nebo meet ak urwetab meet. Iman kikebet tugun chechang, kikebet chamanikyo, kikebet biik eng ng'woninwekyok chekitindoi komakeiti kele tokobo komonut. Kitindoi kamang'unet amu kitindoi long'enyo ak ketindoi rimenyo ne Jehova. Kongomite Jehova kwenunyo ketindoi kalosunet nekilosu inendet. Ko tiendo nekamang'une muguleldo nekang'alale Daudi eng yu ko tiendo nekamwa kole ongetyenji Jehova. Ingele ketyen Daudi ipkotyen tuyet komugul. Ako tiendo nelel nekatyen ko korok netai ko kowech kabwatutik keistoegei kaimutik chekikibwoti simakebwoti kele ngakimi kaimet. Nebo aeng kokonech tieni kenai kele ketyenji Jehova ko korok netai ko kaketiachech ak kengen inendet kele sorunindet nyo. Eng tienwogikab Kalosunet 149 koitet agenge ak koitab 3 komwoe kole boiboiyet nekamang'une mugulelwekyok ko amu kingen yoindenyo. Inendet ne laitoriandet nyo. Eng 149 koitetab 4 komwoe kole kityeni amu Jehova nekikosorwech ak kikonech kamang'unet achek chekimaketindoi kamang'unet ak borotet. Ko 149 koitenyi ko 5 komwoe kole ibwat boisionikab Jehova chemiach chekikwai eng betusiek kiche kimyoni ak kinyolili akoi nguno itindoi borotet nebo boiboiyet. 149 koitetab 6 akoi 9 komwoe kole angen Jehova ne inendet ko kirwogindenyu. Angen ale irwokyin ng'ony akorwokyin ichek chekinyor ng'wonindo akobo achek ako chekinyalilech. Ko boiboiyet nebo tuguchotok tugul ko kamang'unet kele anga kitindoi tisindet netindoi rirgei akobo achek. Yekebune ngoyondi age tugul eng emoni ketindoi let kele kitindoi Jeiso neribech ak kondoiwech. Inendet nekonech kamang'unet eng kasarta age tugul nebo sobenyo. Ngiwe kitabutab Isaya 42 koitenyi ko 10 nyokotyen Isaya akine amu kang'ololi Daudi eng yun kong'olole atindiot nyi nekikwochi Jehova kokakobun urwet nekibo meet ak nyalilwogik. Kaketoror inendet ak kakobaibait kimnotet. Kakowek Israel kowekchigei Jehova. Ako nguno kole oye ongetyenji Jehova eng tiendo nebo kalosunet akebwat atindiot nekikwokis kale Isaya eng 42:10 otyenji Jehova tiendo nelel. Ak kalosunetnyi koboch tabanwekab ng'ony, okwek chochortoigei nyanja ak tugul chemi oritinyi, emotinwek ak ngekushek chemenye olotok. Okutungchi akwek chomi barak. Kongomwoe kole Jehova okutungchi kokimitei kongisomanat akoi 11 kale kimi biik chekikure Kedar chekimenye ong'atet nebo emetab Arabia. Ko bororioni ak bichu kokile kingoit kasarta age tugul kolosu Jehova
ngolos Jehova ong'atet amu kousu emet akoum ng'aniek eng ong'atet akoturen konde koek tulwet anan kochop eng oret nekararan. Ngiker nguno, ngiker ong'atana nabo pichait namite Evano koboru ole kichopto Jehova eng koristo. Ong'atet no lakabanganda kot komong tulwet eng kwenutab ng'ung'unyek ak ng'aniek chekabit. Ko eng kwenut nekibangan Jehova akochop lainishek ak oratinwek chemengechen ko ngekas sautit nebo anan ngekas koristo nong'oe tuguchoto yoe boisionoto kale kolosu Jehova. Iwe nyanja ikose kowosegei nyanjet eng karon ak koskoleny. Akwek chemenye nyanja, biik chemenye nyanjet mising cheu ngolimbo gaa ko Mombasa anan ko Kisumu, ko eng saishek chebo koskoleny eng Mombasa ikere kawek beek chekaba nyanja amu koristo. Kotab koit kakoimen emet kosis nyanjet kabisa. Sis nyanjet nemekose kiy. Mekose tarit, mekose tiony age tugul. Ikose kityo tiondo agenge nekeng'urut eng ng'ui akoi oldo age. Tugul kolosu Jehova eng kebeberta age tugul nebo sobenwa. Ko ngeker boisionik chebo Jehova kokalal Isaya kole otwegu cheomi nyanja akwek cheomite soet. Kou yetwegu nyanjetab komi kasarta age tugul eng nyanjet tab komaryan kabisa ainet. Abwoti ngolimbo gaa kingakorobon kabisa komaryoni ainet, komwoe boisiek akomwoe kole mamaryoni ainet buch. Wendi ak sobet. Kikilei lagok kabisa umwisi eng nyanja. Mi ainet agenge neo nea nemite eng Kericho konokilen Sondu. Ko ngimite eng kekutab ainet eng Sondu, ko ainonoto komelondoi iman loo. Kibarait akoo kabisa. Ko ngobun nguno konaishek beek kokang'et emet korobon. Ikose komaryoni kabisa beek. Ko ngomaryan beek kolen biik to meng'etu ako kwo chito. Amu nyokosire beechu kai amu ngobire kona sokoek kebeberta age tugul ole kimi kikwolok kobune beek barak akosildo biik. Ko ngomwoe nyanjet akong'olole Jehova akong'olole emotinwek Jehova ak nyanjet ak inganasok kokale Jehova eng kasarta age tugul kas kutitab Kamuktaindet. Tiendo nelel ko Kalosunetab Jehova. Mi tienwogik aeng'u chekikitien. Netai ko komong'u 15. Komong'u 15 komong lagokab Israel eng emetab Misri. Ko ngomong'u eng emetab Misri kobendi kakonyor katerteret, kakebar askarik chebo Farao eng oinet. Tab keit bitonin kole kitien Miriam, chepkametitab Musa, tiendo nelel. Ingisoman 15 noto kole kilosu Jehova. Inendet nekiisto kiyat emet koyamak, nekiyat oinet koyam ako kikilande. Inendet nekibar mbartanyit ak askarik chik chebo Misri kobek. Komong tiendo nelel nebo kwong'utik chekakwewech Jehova. Tiendo age netun kitieni ko tiendab Musa ak arwet nemite kitabutab Ng'ang'utiet 5 koitetab 9. Nemwoe sirutikab Jehova kole tun kitieni tiendo nebo arwet amu boisionik chebo Jehova. Kale kioker 144,000 ak biikab bororiosiek kobun tabanwek ak oratinwek alak tugul, kutuswek alak tugul koteleli eng taitab kwanda. Ko ngoteleli eng taitab kwanda kale ketien tiendo nelel. Ko tiendo nelel nekitieni ko tiendo nebo katiaget ak katerteretab meet. Nekaketerter oindet nebunyot. Kale komi tiong'ik 4 chemite bounatetab Jehova. Kale koktuso ak malaikaisiek 1000 ak 1000 akole toror akotoror kainetab Kamuktaindet. Inendet nekiyai nyanjet ak kondamatusiekab beek, kipsengwet ak ng'ony. Katerteret nebo tuguk tugul ketun kitieni tiendo nelel. Ko kitien Musa ak Miriam
ak lagokab Israel kotun kityeni akichek eng let eng kakesunetab kokamwaiwek komie eng rani leso nebo ra kole tiendo nelel ko kamang'unenyo nekonech kebe banda simamee mugulel eng sobenyo nekitindoi eng emoni kobirire Jehova kot komi chi netakotese ng'olyo kaketar kebeberta nebo Jumatatu. Kongoi karibu. Ngatas kityo eng wakin ndole kinyage nga Jehova eng kipsengwet akotoi bunyot kolungul chokini kongemangem tuguk tugul eng kipsengwet konikose eng ng'ang'utiet kotiendos malaikaisiek kotiendos yaet tiong'ik ang'wanu chesoptos kotiendos chebo boriet age tugul ak oret age tugul kolen ng'ung torornatet ak kimnatet akonyolchin inendet netebe eng reetab laitornatet ko nekit kakilwoch eng ng'ony komugul eng luget neo kokakeyai era kotugunoen kokabit ng'alecha kokakimwaitae chicho nako gavana ino deputy governor akoi kewon kwa gaa ko ngap komi age nekaking'ach ak tun keyai uchunguzi kechikil tuguk tugul ipkelaja ko kakotebi ng'ony kipsengwet ak ng'onyusiek chemoibutyo eng kenyisiek tugul kong'ete kabutet nebo tani Jezebel akoi kakesunet kekere kirwoket ko kirwoket nebo let nemwoe ng'ony komugul kekoshindos kele bo torornatet ak kimnatet koigeny Jehova nyolchin inendet netebe eng keretab laitornatet komukakeker kit age tugul ak tuguk tugul chekiking'ake Jehova ak stakanet ipkewirta kesinoto ko kunotok kalosunet nekilosu Jehova nguno ko tun nameke ak kalosunet netun ilosu malaikaisiek ak ng'onyusiek chemoibutyo ak achek anyun chekakeweke amu kecheiyat ab Adam inegei nekibet kokoi kokakewek kasi nguno nyiketuiyo akecheikyigei Jehova ak ng'onyusiek chemoibutyo tengek ketestai kalosunet nebo koigeny ketesetai kalosunet nebo Jehova nekitesetai emotinwek tugul achek chekikilung'un kutoab sesen kole ko nebo let nyekeingian yuto tugul siketien ketestai ko amwoini Jehova kongoi amu notok ako kongoi amu kiker komie ketesyi kalosunetnyo kalosunoikab ichek chemoibutyi tengek noto amune yani nole Ingereza privilege kikikurech akekonech boisiet nenyigis ipkibarte nakilen kabiwakilishan emoni eng continent alak iro ngile kabilobotyi Afrika ikose kabisa ibokwong'ut biik barak ibokwong'ut kele kewe biik alobotyi Afrika yani representen Afrika eng emetab chumbek ko tun kibendi kerepresentani eng ng'onyut nekibo kecheiyat ab Adam chekakelewen mamu kakilewen anyun amu kakile ngotebiso alake tugul chekakoterter ko chetun ipkobortoi eng olimbo kipsengwet tatya anyun yokekonech kikombet nyekeyai ng'ony kolelit tatya kemeng'isie anyun eng koigeny komakomi tengek komakomi beekab kong komakomi kit age tugul uye kakimwa wikit nekosirtoi long'u muguleldanyu kokeni betunoto among'u ale long'u neng'wokinye kastoindoni. Kongoi mising pastor. Iman noto nekonech kenai kele korotik chebo Jeiso chekitarta eng kimurtoiyot ko nekonech kele kikealech koyam ako nekonech katyaknatet kenai kele kikesorwech anga tiendo nekityeni ko tiendo nemwoiwech kabisa kole maketoptopeni ako makomi kiy netikokilen tikokirindech amu kikebunu ng'woninwek achek tugul chekikibunu ng'woninwek tugul kakenyoru katerteret ko kalosunet nekilosu Jehova keleni Jehova kongoi ko tiendo nebo kongoi ko tiendo nebo katyaknatet amu kikemong'une neking'wan ako nguno kemite borotet makebwoti banda nekikibunu akebwoti kele ne nekikwoiwech kamuktoindet ra ne nguno atindoi kongoi amwochini inendet komami kiy neikochini Jehova ibuikochi muguleldong'ung ko ngikochi Jehova muguleldo nebo kongoi ko noto nemong'u tiendo mi beekab kong chilechini Jehova oyie ne nekirongane kotisoru noto ikose kabisa ng'ang'utiet kele tun kobokyin
Jehovah bekap kong ichek tugul. Kongo melen nguna masayo magetindai kitambaya nekibuge. Amu kirirtos nekingortitenis kabisa. Konge ngortiten taitab Jehovah kole Jehovah po. Ongortiten anyun amu makyai ako kikesorwok. Kobukwech anyun amu makitindai kitambaet. Kobukwech inendet kolejech uswe mangen ale unyi koite tugul amu ngoles agenge unyi konambe tugul chirirtos. Kongonam tugul cherirtos kele kityo ako let kelene Jehovah kongoi Kiptayat. Kalong muguleldo nake mabasta. Kolongunetab muguleldo komi rirek ak kongoi. Sayo kelene Jehovah po nengu toronatet koigeny ak koigeny. Kongoi mising, karibu Rama. Kongoi ngalek cheechen chekakas eng oret nebo kwong'et. Nekakwe keker akobo kalosunoik cheechen chebo kwong'ut chenyolunot kilosu Jehovah ko ki yautikyik. Yekityeni tiendo nelel yekilosu Jehovah eng kalosunoik cheterchin, konyolu kebwanandano anyun taitab Jehovah ak kalosunoichu. Nyolu kebwanandano taitab Jehovah yekityeni tiendo nelel. Nyolu kewikche ine yekityeni tieni ak yekilosu Jehovah. Komwa metit nebo lesson nebo betutab kwen kasi kole ng'o nenyolchin kotebe kong'ung. Kenyoru eng kitabutab tienwogikab Kalosunet 15. Nameche kesoman 15. Nemwoe kole kale ng'o nenyolchin kotebe kong'ung Jehovah. Ng'o netos meny tulweng'ung netilil. Inendet newendoti eng lititindo akoyoe imanda. Akomwoe imanit eng muguleldonyi. Nemang'achei eng ng'elyeptonyi amayochi neya chorwenyi. Amamwoitoe neya chitab kokwenyi. Sasat eng tainyi inendet neeshot. Ako konyiti cheiywei Jehovah. Nemawalei kayamisenyi matiny kanyor nyalil. Mabesendoi fedhaishekyik siko kosige chesirtot amatoche tugukab kakaikaishet akobo nematinye tengek. Inendet neyoe tuguchuto komakiistoi koigeny. Kamwawech akobo chito nenyolu konyo taitab Jehovah kolosunonu. Si yekibwane taitab Jehovah ak kalosunet kemeche kenai kele nyolu kebwa ako kibikche ine. Komwoe kitabut neb tienwogikab Kalosunet 15 kit nenyolu keyaigei asikobit yekibwane taitab Jehovah. Yekilosu Jehovah ko ki biik chekamwa kole cheikesunotin mugulelwekwak. Eng yu ko kamwawech eng nwokindo kityongon yekitebe kewalu walunet nebo kole ng'o nenyolchin kotebe kong'ung. Ko kamwa kole ng'walunet eng nwokindo ko ichek chetililen mugulelwekwak. Ngisoman eng kitabutab Mathayo 22:37 ko kenai kele kale ne ng'olyondoni 22:37 komwoe kole kale akilenji cham Kiptayat Jehovah neng'ung eng muguleldong'ung tugul, eng muguleldong'ung komugul, ak eng sobondong'ung komugul, ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Biik chebwane taitab Jehovah ko chechame Jehovah eng mugulelwekwak tugul. Chechame Jehovah eng sobonwekwak tugul. Ak chechame Jehovah eng kabwatutikwak tugul. Bichutok kekure biik cheikesunotkei. Amu mang'et kiy age eng amasit. Kabwa Jehovah, kabwanchi taitab Jehovah kokongei eng imanit. Kokon mugulelwekwak, kokon kabwatutikwak, kokon sobonwekwak, kokochigei taitab Jehovah eng kalosunoik chekikwong'e. Kolos Jehovah akotoror Jehovah amu Jehovah ko yeindetnywa, Jehovah ko kwandanywa, Jehovah ko sarunindet, Jehovah ko olekimwechin eng ichek. Mamite komasin eng icheket chebwane taitab Jehovah kolosunonu. Eng muguleldo tugul, eng kabwatutikwak tugul, ak eng sobonwekwak tugul. Chutok ko biik chekakile nyolchi kobwane taitab Jehovah eng oret neuno. Kale ichek che boisionokwak ko boisionikab imanda. Ichek che atebenwa ko atebet nekiyoni.
che bwone taitab Jehova eng kalosunoik chebo iman. Ngengalal akobo yu ko chang kalosunoik che bwone biik taitab Jehova. Lakini tos itorori Jehova kalosunoik chutok bwone biik taitab Jehova kotugul ak ole kilosu Jehova. Ko chang kalosunoik che mailosu Jehova ye bwone biik taitab Jehova eng oret nebo lembeita. Nangikas eng kitabutab Mathayo 15:8 komwoe kole ilosu bichu eng mugulelwekwak eng kutuswek puch ako eng mugulelwekwak koloen eng ane. Ng'atutikab biik kanetisosiek kenetishe yoe tuguk che kiptebotoi chelen ilosu Jehova ako kakakirindoi Jehova eng oret age. Eng yu ko ng'ololwek kenai kele kai kibwone taitab Jehova konyolu kebwa taitab Jehova eng iman. Kaboisie lesson ki nekikure comprehensive. Comprehensive ko ngiwe ak iyai insurance nebo karing'ung kele kimeche akot akwe koborye karit chitugul eng olobo gaa anan ko ole imitei kemeche karit kotindoi insurance. Komi insurance cheterchin, mi insurance nekekure kiibe kityo kele woibane nebo liability. Kingaitu koroni kotun aib insurance nebo liability nekibo karinyu nekitai ko kaal. Ko ng'etawendi eng oret kerusa. Ko ngekerusa ko eng lelutiet ko kinenyu. Bas kelecho koit police kole ngircho insurance yotindoi kicheru insurance acheru nenyu nebo liability. Kwa nenyu nebo liability kochobe karit nebo chito ngolin amachobe nenyu. Yes, akime karit nenyu kirusa lorit ne kanda neo kole makas inendet kirusa bambarinyi akotui keldab karinyu koiri rimit tugul. Kinyolu ai karit kabisa ai chepkondok chechang. Lakini kosubkei ak insurance kiondoi nebo liability kelecho sorry neng'ung'et ko kavani chito nin kityo lakini moten ibicheng'enye chepkondokuk cheiboisie asikochop karing'ung lakini insurance kochopchin karinin chito. Ang'etu kityo ngana achuch karinyu akobo kiyatachen chepkonda asiachop. Kelecho kiteibe ki nekile incomprehensive. Ko comprehensive kochobe karit nebo chito nekakome nekairiach akoe kora nyokochop neng'ung'et. Kaek tugul eng tugul comprehensive ni chopun machalani kole ketinye makosa anan kametinye polisiot nelen ketinye makosa kokonin tikitit kole inye nekelel. Lakini chito ni insurance komakere cho kole ngait karit nebo ano kole nani ngait nebo ano kechopwa karisiek akwek tuwai. Kemwa kele koboisie comprehensive kanetisioni betutab rani kole nyolunot ko kebeberwek tugul cheguk chebo sobeng'ung ko kalosunetab Jehova kityongon yenyone tainyi. Masoko kwalak komasta age kokaka melosu Jehova ako komasta age ameche kero eng yu ameche sikinetkei ng'olyon nito kesoman eng kitabutab Mika lakoitenyi ko lakoi 8 komwa kole anyonundoi ano taitab Jehova ak ang'uruke eng taitab inendet netoror. Tos anyo tainyi aibu kokochinoik chekibelei koboto moek chemasire kenyit agenge. Koteb kole tos boiboitune Jehova mengichik 1000 chekaibu kobwa taitab Jehova. Tos ainosiek 10,000 chebo mwanik. Kangeng'alal akobo nyanjesiek chemildogei, keng'alal akobo beek ng'isiat, ko ng'alaleni akobo ainosiek 10,000 kotia bechoto. Lakini bechotok ko kale chotok ko mwanik. Yani ndakiname beek chene mwanik chete chebo ainosiek 10 chete chebo ainosiek 10,000 ak ile keipchi taitab Jehova koek kokochinet. Tos boiboitune Jehova mwanik choto techo? Tos akoite akot taitanyu passport lakwenyu akobo bistoenyu asikobit kobaibai Jehova konyoiwo kat? Kole koite sisitu inye chi kakoborun inendet kit nemie ak ne nemakenen. Kale kobate iyai imanda nito nemoche Jehova. Mamache Jehova mwanik 10,000 chebo mwanik chekergei ak ainosiek 10,000. Mamache 1000 mengichik 1000 komachoto chemeche Jehova. Lakini kale kobate iyai imanda ak icham rirenet
ak iwendote ng'aminginetab kei koboto kamuktaindeng'ung betusiek tugul. Noto konunotiot nebo komonut nemeche Jehova asieku chito nekakokon sobondonyi eng oret ne tugul eng tugul nang'alale akobo comprehensive. Ngiro akobo kaptisisyo kokale kioldo ole tilil kaptisisyo ak kit age tugul nekimi oritnyi koboto tisik ko kitabanoti. Kikombok chekiboisie eng kaptisisyo komanyi keboisie eng ng'alek sang. Tuguk chemi oritab kaptisisyo ko tililen amamong'u sang kot keboisie eng kewani. Kero kole eng notok ko tililindo ko magutiet nebate nekimokchine taitab Jehova. Kale tiong'ik chekikikoitoi koek teseiwek ko kibate koek tamim. Kale tamim ini kale ko chekikesunotkingei anan chematinye tisya. Eng oret age ko ngisoman eng kitabutab atebetab Lawik 22 koitine 22 komwa kole amatokochi Jehova chu. Netai ko kale nekorat, nebo oeng nekoil, nebo somok netinye berut, nebo ang'wan nerote tugul, nebo mut ko kale netinye kochek. Kale mokochi Jehova tukchu. Lakini ngitebegei ak iro sobenyo kotia tuguk chekikochini Jehova akotia kole oye kikoito arane kebebertab 10 ko atkinye keny ko kicham komi boisiek chelen oyotu tuga kobwa eng bii kikere tuga kityo ng'aete kele oyotu nekomong netai ko noton newendi koeku kebeberta nebo 10 anan kiit kong'eteke netai akoi 10 kele nebo 10 ko not ko ngomilgei kirkit neo kabisa nebo kwong'ut kabisa nebo 10 kotoriseni chito kobuti kole siai netia kero anan ko kabisa konam chebet kabisa kokik kolenyingei muite kityo kikwo kirkit kikwo itane mbeteta nebo kikei kekechinen lagok koek matuke comprehensive kakochineng'ung koikoite ak saket makimeche ikebwa taitab Jehova ak muguleldo neunot. Kibwane taitab Jehova ak muguleldo neng'oma kirkit kiit tuga awek nebo 10 ko kirkit nebo kwong'ut ile Jehova toror amu inye tuguk tugul ak itoror Jehova ak ilosu ak ibutyi ng'ony ile kamuktaindet itoror ako neng'ung tuguk tugul. Kalosunet nebunu orit nebo muguleldo ma nebo kutit kityo nganakale ilosu eng kutuswek ak eng mugulelwek kwak aloen. Kero kele kokoil teta koibutyi keringet kong'walat kele ong'eti ngoe kebeberta nebo 10 notok oaldesi okochi Jehova. Ibkikoite kele nitok kokoil kotekelyochini ako bebeit chito kabisa kole kokikoite notok kebeberta 10 koikoite ichame anan amu kokoil. Kale ongilosu Jehova eng imanit ongeku deliberate eng kalosunetab Jehova matke kong'etin koibech kei kanyo kityo baite wei sikele ara kobunchi Jehova nito. Kimeche keyai keichu tuguk chebo iman che maeshe Jehova tiseiwek na ng'alal eng yo maeshe Jehova kakochinoik chekikochini lakini kikochini eng muguleldo neune amu chotok ko boisietab Jehova koyoptoi logoiwek chemechen tuguk chekekonu lakini kikonu eng oret neine. Kale nyo nekorat nekoil tuguk atkai tugul ikere kikonu tuguk chekoryotin ngokor teta kero okoite nekorat ni manyi kelen biik chechang komakelen oyotu tuga siokot tuguk kekinye len chito amua komong chesomu siai netia kole okoite nekorat ni isip kwalda eng sokoni amairo chi akonyanam chepkondok chekaikokoito koek saga amekoito akot tugul. Kero kakotel tutigin akoteta kokorat kotekebe taitab Jehova ngor neine biikchok neikere ile kitinye rortautik cheechen chengebwane taitab Jehova komeche keeku chekale ilosu Jehova eng muguleldong'ung tugul eng sobeng'ung tugul eng kabwatutikuuk tugul nemamitei saget yekibwane taitab Jehova kalosunoichu kotun ketieni tiendo nebo Musa ak Arwet nekang'alalwech pasta eng kekonet nebo let nemakoimeni kokeny age yekikere Kiptaiyat Jeiso ak ketebi koboto inendet koikeny komwoe kole
Ne kakuyetab kei ne tilil. Kale muguleldo neikesunotkei. Kotelunatet neo mising nebo soindet eng taitab Jehova. Ng'aliotab Waebrania tamim nekakimwa kole neikesunotkei. Kale kokoitoi kabwatutiet nebo atepto nebo kasuldaet. Ngemwa kole ikesunotkei ko neisuldaat nematinye rortaut, nematinye tisya, nematinye kunenden, nematinye kochek, nemamite tugun cherotek. Yani nengero ko tilil nenyolchin komite taitab Jehova eng kalosunoik chebo kwong'ut. Kale muguleldo neikesunotkei eng notok ko muguleldo netilil. Ngisoman eng tienwokikab Kalosunet 24 koiteni 4 komwoe kole chito nekilen tinye muguleldo netilil kale ko inendet netilil en eunek ako tilil muguleldonyi nemalosyingei sobondonyi tugukab yoityo amaiyostos eng ng'olset. Kote kale kemeny eng yamtaet agenge nemakikirindoi koboto Jehova ak iming'injigei ng'olyondenyi. Kemeng'ishe eng yamtaet agenge nemakikirindoi Jehova ak kemeng'ishe koboto inendet eng ekosiek tugul. Eng yu chamanikab Jehova ko eng nwokindo kityo nekameche amwa kong'ololwech kitabuni kenai kele kaka nyolu kebwaninde ano taitab Jehova. Nyolu keeku chekisiku eng imanit. Kale kiyaech keeku cheikesunotinkei eng taitab Jehova yeking'any eng kirwogikyok ak kebwanji inendet konyoiwekab iman. Yekibwanji tainyi ak keibu kaimutik ak keibu nyalilwogik ak keibu eng kirwogikyok konyoiwekab eng iman. Ak yekityeni kalosunoik atkai tugul kilosu Jehova eng imanit ak eng tamirmiriet. Akot eng tuguk kekonu kakasetabkei ak kwai boisietab Jehova eng iman amu kakikonu eng oretab tililindo. Eng nwokindo bikyok kokale tienwokikab Kalosunet 85. Kale inendet neyoe taitab Jehova, kale ko inendet newendoti eng letitindo ak koyae imanda. Kale akomwoe imanit eng muguleldonyi. Manemwoe eng kutinyi kityongon neng'ep kiro boisionik cheyoe ko kiptebotoi nebo ng'alaletnyi. King'ololi atkai tugul kelen kichame Jehova. Lakini ng'ep kelen kiro ng'alek chekiyoe koboru kole kiweche Jehova amaingen akot Jehova kele ng'o eng achek. Kale nemayochin neya chorwenyi. Tia tuguk chekeyoe keyochini choronokchok. Cham ikose akot kikomwa ng'ony eng somanetab cham komi Kiswahili ng'olyot nekelen kikulacho kinguoni mwako. Yani chorweng'ung nomite uto nimite tuwai yu kabisa ko inendet nebarin kabisa. Kalya sieku bunyotab chorweng'ung ak ikure chorweng'ung. Kalya sikomong eng kuting'ung ng'olyot nelen chorwenyu lilian. Ako kaka iwitawiti lilian eng batai ak ilen chorwenyu kemwa kityo eng kutit. Lakini eng orititab muguleldong'ung ko ikiplembechwet amami imanit eng inyendet. Kalya simwa ile chorwenyu Jehova ak kebendoti tuwai. Ng'ep kelen ngiwech ak iro tuguk cheyoe komelosu Jehova atebeng'ung. Iwendoti eng oret nematindoi tililindo anan letitindo. Kale nemayochin neya chorwenyi. Kale nemamwoite neya chitab kokwenyi. Ngichun akot kristianik inyoru keng'alale biikab kokwenyo. Ngoite kole kele ng'o bichep kokwet kele so. Chu ko biik chekibunu masta age ng'anolochi kikionu akot. Kakile kikionu bichu kitepche kole kele bonik alake. Kikionu kole kimenye. Ako chitab kokweng'ung nekatelen kateisu angot ndakile kabonin kalya komang'unen ninye kalya meamtochi logoiwek chemechen asikobit konai Jeiso akobendate tuwai eng ortinwek che ititirori Kamuktaindet. Inomchi ng'ony onamgei ak ng'ony asioborchi chitab kokweng'ung ak ing'alal ile ak kionu bichu. Koek bunyot chichi eng kokwet ibieku akinye chito bunyong'ung chitab kokweng'ung. Tos kiyae ne asikobit kianyinygei akikibendi taitab Jehova? Kobate keyai imanda
kobate ke ngalal ngalyo ne itorori komukte de koshek tugul. Kale ne mawalei kayasien nyi matinyi kanyor nyalel. Ngap ko kabit tugun chekelen ye kakime anyun kitorori Jehova ngore no uni kiboisyini Jehova akon yu akoi tun keker inendet koweksei. Lakini ngap kabit nyalelda itou ile ara ngekonu chepkonda nekakitinye komutai kelyochi sukul. Ngap kitungonet aboyake ngolin baka kole jara maru ngimeje asimejilil ngalekab saga ikoitoi ijeru saga sore kalo ngena mwite mshahara kole koso itinye bashet ngeut nebo saga kala ina mwite wala gileji saga agisilen kala ngonda bi nyalenda na une maybe at bashet ab saga jenga saga labat ido labat kanisa bezu tamju mosu sabato ibi koite ko amaya kala ngena nyola kwet agi ngele mi bashet no gara na basaga kala mea kala mu ingen jogo le nyoy tola kwanata lakini katemdan shetani kole jile bat bi at pashe na ko ger amu ingen jogo aga no kolom nyola kwet so kole ramaru me at pashe na to silen agi ger aga bi oite o moy ngal yon ni ka ngalal ñu kala ni mo wala ga seni matin ganyor nyalel kita na ga error ci Jehova kotos mutaka bi nyalel da i wali la ja ngale mo ngin Jehova kala ajija nyalu geto none kegu bik kegi ani engdai tap joga go sek tol agi tanagi achi Jehova kay gu no to kaya miset ni ngwenu ni agi renda kala na mama senda veta i sek kik so nyor ci sirtot ya ko tungal imbaga go sek kigi bat ke nyale gi nyama ngala lo to sa mi sek rane mo ko to mi wiya gijam ngunyo ko besen jita bek jem ko bos ya besen ni bek jem ko bos ko tungel gi we go jem ko bos ak to tegen anan ngo besen jita bek jem ko bos ki goji gitte nga kale kole pero anan ko gele mogo onde gitto mogo ni yende be kole je dinga ngabbi sa jem ko bos kole koy tunusu ko tu na nga boyo ni yele ji anga go be ki may gon anga mami be agi may gon ni nyat kine anan go wegu nin go ka gon ki ko ite tu ki me jegel jinet magi ko ite yo mu jam nyet taglem ke taret kay amu gi di gab Jehova to le bagenge kalia se ga ji ga tu ke gel ji ke ngel jin ngure ta wasista ne matare tegi agele ngi bruto ni ke gibe ngi mon man nya mon asi agesu ko galle mata ji tu ga ka ga et ago ban matinya tenge mago ita ja soya aso bi ti to non ji iba wari la beje ingala li manda yemi manda yima mi manda kome ngalo li lembe asi bye ni mago masin anango kinda jita gorgore tiabi ki ginda jela ago ba jita naga tonon ko ngalal ba ko ba oriyan lambe je ago ba jijoto ago de cristiano ki ujo te ba oriyan lambe ndai ta ko ki wo nyoro na ke tonon nga manda angonda garab ko imoy manda ko ba jorwe ngung daga ko lela itoro nga manata gi mo ko ke gu ba itini te nyol din ko tonon ndai ta Jehova ago lo sa nga manet alene ne tugu ju tag kuma gista gay yige tugu ju tugul itoro Jehova eng bay shonek ko kuma gista gay gen ak tungi tap ja Jehova eng doro na te ak itoro na te chine tasay anango na tebe Samoro kama chapesin. Okay, testa Eva. Kongoi aramar gai mwawech akai soman ole kimuchi itoror Jehova eng boisionik ak keworshipen Jehova eng kakochinoik chekikoitoi. Tebutiet nyu ko ni. Une amu kaimwa kit nekimuchi kekoito nenyolchin Jehova. Une akeketu tuguk eng biik asikonyo cherekanet ilyochini kaik nebo taman cherekanet ako maybe kong'woli anan ko kowel. very good tebutiet no boy oroji no walu Ya meche ko kebebertab taman ko muguleldangung. Kokoit tuga taman ako biut agenge. Ko ka ng'alyon kocham koyookse eng kasarta age tugul kekwerie tugul koba biik. Ko kakobwa amdoindet
ak biik che nyokokere chebunu kanisa ak family nat. Ya keker biut anan ko bomet nebo tuga makiyat kingen ile mi charakanet kai muju kotokosobei anan ko kikobutyi keringet sikomilya konyumnyum komuju koletu ko ingen ile nekaikochi muguleldo komeleweni ile ngoro ko makiyat biut ko ngeyat or mariyat nguno kotoi komanda ko makiiti kele netai aeng somok ko nebo taman ko ngoek cherakananatak nekatiny ko melen tokotiny inendet amu ing muguleldongung ko kaikoite nebo taman amu kamailewenis tabiker ko charakanet ake ko cheket cheshokondoitoi mekwange konyo konget charakanet koek namba agenge amu makimeche ketiech sikonge teta nimba teta nimba krikit anan ko eito neo ne anan ko nebo chego amu kiakwaakse kunoto akine kimi tuga chekiibwoti kimoek chemengech kole amu makokisich mosta kochun ko sokol nyokonyit moek kakoet amu kakekere rakoi amu komakile komakursa family nato kolecho bwa nyokoek moita nebo aeng kosubi kamet ni kongeteito kirgit amu makwerie chun tugul nikuni kikoito 150,000 kenyisiek chotok cho kokerto kowa chepyoset agenge chepyoset ing yun amu maiyan kole kikwo kelechi kalya kole kakikochi kiptaiyat kole kalya sikwo kirgit neteno makakoboro kunoto ko iman tebutyonotok ko mainyen ileweni Jehova yakolewen Jehova komuchi angot notok kebwoti ko cherakanet koek na kaberuret no kimetau sikobit inya komut Jehova ni kararanin amu Jehova koleweni chemiach chebo borotet anan ngot komuchi cherakananatak konam akwo akot tun koek teta nakaek boiboiyet eng chito nekapkwal makiwirtoi eng taitab Jehova. Kongoi. Nebo komonut ko konunetab kei amu kangikonugei komami komasit ile nekaek nebo taman ko noto eng iman ko kangoek noto bo taman komainye nekekelewen ndakakanyone nekararan nelibwop neuchomune ko kata noto kora ko eng iman ko nakamabasta kole kakolewen Jehova notok kikoite kuileu Ikere ngolyono nakakimwa nakilen tamim nakibo Ibranic ko kamwa kole neititaat perfect nemeng'woli ingen neing'woli ko neikere netindoi berutiet ko neikere netindoi simto age tugul nakemwa ko neikere netindoi kong agenge ikere ile uye ngobo kong agenge akilewen notok ko nekicham koesio Jehova. Ikere kora angot tisik chekibo lagokab Israel ko kikileweni murenik biik chekure tisik cheroerikab Harun cheki utotin biik chekikororonen nengiker kabisa kotelel eng taitab Jehova eng toget ang kebeberta nebo bortonyi tugul ko kiititaat kimakeleweni chi anan kelewen kiy nekikoitoi ko kapkoros nekitindoi tisiet age tugul. Ikere ngot tisik ko kicham kokoitoi arwetab kechir nekilel kolel bong anan kotui tirmis nemakiteshin kalait nekakawalak age ko ngemwa kele uye kararan kolel kotui komurwon kimaketeshin chokiib chelelach ak kiun ko nguno moek alak chekiter chekitindoi kebeberwek alak ko kimakiyoni kou notok Jehova eng lewenisiet koboru kele lene muguleldong'ung yeikoitoi Jehova tos ilosu Jehova eng konunetab muguleldong'ung eng kit nekekochi Jehova ko tos ing'unyng'unyi neilen oye kakoite isoge amu kiy age tugul neisoge muguleldo ko metiagat
ako matawakse eng taitab Jehova kokibirchin kerge ak chepkondok kora chekitindoi amu chepkondok chakaialishe eng tuget chekong'et imeche ikochi Jehova ko kerge ak nekinye kora nekitindoi tesya amu kabialishet abikeri kakikoni chenji ko chenji ko siling 10 chekong'et siling 15 dolait agenge so inam nguno dolait notok ipchechi lagok ilechi ko ngipchechi lagok kora ko melen kekochi ing katiaknatet amu kekochi ing amu kebeberta ko meyoni Jehova notok. Kongoi. Kongoi, hata kidogo amu Yes. nyigis ng'olyondoni ko kamoche amwa kityo eng nwokindo ale eng achek tugul cheking'olole ng'olyondoni ko nekit ko kiit nemakat ko kenai Jehova amu kangikochini chichi kikochini ko kamoche ketebekei kele kingen kele ng'o nekikochini ngot ko inendet netinye kabusenyo eng rubeitab eunyi, inendet nekikonech mokornotoni, inendet nekonin kasobet, inendet neibit tuguchu kobityo. Ko netai notok ko kamoche ale ngesa Jehova tugul akot yekikoitoi kelechi Jehova yat konyekyok sikenai ako akot ing kakoitooni kotoretech kenai si akot ngokakwo kirkitkuyo kemwoe chepyosona komaya ilechi Jehova akose kong'wan ako kono anai akot ing kakochino kokoite ngatasobe ko nganai ko betusiek cheitechete iker kit nekakwa Jehova kotakasinai ile ng'o Jehova man kakwo kirkit lakini tuguk chekoak ko kakwo kirkotok kokonin inai Jehova ko nebo tun ikere konyumnyum ng'olyot age ko manai kityo ako kono anai lagokuk yotok yengoit akot chi nekou ak ne kotesetai naetab kamuktoindet kokonin iker neotupche anan ko chitab kokwet anan ko too neketuiye ko chito nekekeal akeyai eng itondab Jehova kikei eng itondab Jehova akeyai kokonin iwalake ing ole ngotuiyo ak biik ko kainai Jehova ako naonatak kowolin kot kote iwalake eng sobeng'ung akoker biik kole ngoter chichi ngoter kwonyi amu katlany betut age tugul naetab Jehova nekakonin inaigei ak inai biik alak ko ngot koek kit noto nekirikchini Jehova kotugul kelen konech kenai atya iwalech asikobit kekukirondet eng keunekuk kowalakse kakochinoik ak kalosunet nekikochini Jehova kowalech kot kote kokwong'enech ng'ony ak kokwong'e ng'ony Jehova nekikinai. Kongoi mising atache mwalimu nerube. Kongoi mwalimuinik chekaotes akonetech. Kebendi betut nebo kosomok kasi nelen omwaite toronatenyi eng bororiosiek. Kakemwa kele kemwaite anan kekoite anan tugucho tugul ko kesomanech kerech jirani kerech biikab kokwet kerin akot chito nobendi kanisa tuwai ko ongesoman kitabutab Zaburi 96 asikenyoru ng'olyot agenge kilosu Jehova. Kale otienji Jehova tiendo nelel, otienji Jehova ng'ony komugul. Otienji Jehova uberur kainenyi, obarte yetunenyi eng betut akoi betut. Ko ketienji Jehova, kaamune siketienji Jehova, kakatokomwa pasta kole tos yani kalye tos mache Jehova kilos, tos mache Jehova ketienji, amune sikomach. Kekere kele ka akot ketienji Jehova ko koborwech acheket cheketinye berur ko kakilosu Jehova. Konech kinetkei akobo Jehova asikoek no kakilen ikoite saka komekoitoi ikwertoi ilen oye asitakelya.
Nengoi kawek notok kwe kochanga boiboiyet eng muguleldang'ung neilosu Jehova kotirir. Abwoti ale kemwa kele kingomitei tumdo kolosu biik, yani koboiboitu ipkong'wani yani ipkotukus muguleldo. Tos tukusu muguleldo kokenyo kanisa? Tos ityenji Jehova yo kityeni? Mongen ale une tyendo eng kaniseng'wong eng betusiechu. Ngongalen aker kele kebwa kanisa kele sabato ne nzuri sana. Tos mi muguleldo yotok? Kalya nekikekoitititu? Ngot ko Jehova nekale otyenji Jehova ng'wony komugul. Ko tos kityeni neuo makiyam kiy? Neu nekokiruiye sang kobare koristo koech? Kalya nemakilosu Jehova ngot ingen Jehova inendet nekakonin ibus ing'et itinye kabuset amu kerechi ng'ony. Oyie akere ale ng'ololwo akot akine. Kokale eng nebo somok kole omwaite torornatenyi eng bororiosiek ak boisionikchi chekikwong'e eng biik tugul. Tos ne nekikwong'u Jehova? Ne nekikwong'e? Abwoti ale chitugul ilen bo Jehova neimuche konamdaet karon. Ikerte ng'o neimuchi nekelen imuchi kokonech ropta? Dunia msima kocheng'e mokornotet lakini mami agenge nekikole bou kipsengwetishek. Jehova nebou. Ko ngot ko Jehova neimuchi koyai kounot kotimuchi isobe chi kongeng'et karon kong'ete karon akoi koimeni kebwat Jehova. Nging'ete karon ilechini kongoi Jehova amu koiribech koech ara kongoi amu imeche kemande akitarchi mara moja amu imeche imande. Tos otinyegei chomyonotok Jehova ilosu itoror Jehova eng kabwatutikuk, eng magutikuk, eng chomyeng'ung ak kiy age tugul? Kale kemwaite. Imwaitoi ano kito nemengen? Makoi amwaun kito nemongen. Ako kobate kiachamcham kale Jehova chamcham. Chembas ichamcham ikas ile chamune chomyetab Jehova. Nemaigesunotkei, nematinye tesya, nemakere kole une, kere tugul kokergei amu kiyoe Jehova eng chomyet. Kale amu oo Jehova nyolu kilos inendet mising, konyol kiywei inendet kosir cheptalelisiek tugul. Abwoti ale ngile kele cheptalelisiek ile mongen ale matinye cheptalelisiek. Age tugul ketindoi cheptalelisiek. Ngot komite kabwatutikuk, ngot komite boisionikuk nekai iryakte mising kotko mong'alal ak Jehova ne inendet nekonin kamuget. Ko ka cheptalelisiek chechang cheketindoi chemakikere lakini kikeyochi kei. Ak kekere biik alak lakini makikere anendet, makeregei, akere nebo age. Kale ngilosu Jehova amu toror inendet. Koite nebo lo kole mi tainyi tekisto ak etunotet. Mi konyi netilil kimnotet ak kororindo. Kimnotet ak kororindo. Nekonech kale kibwat, yani kilosu Jehova kokonech kenai inendet. Ako wale sobonwekchok, walech kabwatet, konech kabwatet neter nekocham kila koimin tugun lakini makoimin nekateimin iker Jehova inendet. Anan ko kiy nekalya ilechi angi Jehova, angakoit ne. Angi Jehova kekere ye kongoi man Jehova amu kamatemukakse kiy. Kongoi Jehova nenginye bituye chito age le kameche chamgei, ye kameche amwaun chito agenge nekakwoiwo Jehova rani.
imwaite amu ngigen kele kakipkemwaitochi bororiosiek betut ale kibendi mashambulio anan kele kibendi ketuitos yo, tos kigeni yotok anan mwaitaet ko kemwaita eng betut amu mengen ile betut nenyone kait iru ko betut ngoro, lakini ngorani imwaite kale saet kong'ete naet nebo orit kele Kiptaiyat ko ng'o, noto ko yaindet, laitoriat ak kirwogindet. Ngot ko laitoriat kiginetkei betut age kele laitoriat ako kirwogindet amu cham kometuitoskei chotok, lakini ngot ko laitoriat, laitorani inendet nebo ki age tugul, iamwani age tugul. Ako kirwogindet neimuchi kole inye kiptengekiot ko kiyan Jeiso komakomite kikiyonchin imanda sikobit keit Zion, kokimwoe wikit konye kele mi Zion nekitienoti tiendab Musa ak kiboitiotab Jehova. Tos itien tienotok ngot ko kotomo itou itien tienotok nyo? Tos itiem betunotok iman? Ngo biik cherwoe amu kibunu biikab kutit, biikab Kalenjin ko rwoik, kinoe kele rwoik. Ko kikinaita ano ulimwengu kele rwoik? Amu ae mazoezi kila kotieme korwoe, bendi tulondok, bendi ng'ony, kobune ole kala ole lyon, ole ng'wan koune, ko tiemutik, lakini komamite betut agenge nelen kamet. Ko tiendo nekainde muguleldang'ung, ng'oliotab Jehova asikobit konai biik alake kole angaga Jehova kosobe ngoyo. Jehova kasobe ngot ngane, ngot ko kisor bicho, igere bicho ngot ndamatinye anan ko lyon, igere koitu kanisa eng sait age tugul. Inendet netononi kotoche toek, inendet nekoi ngele ng'o nekanyokong'et kotoreti eng yu komite tai. Kalya sikokon sait age tugul, kalya sikokon kimnatenyi age tugul. Ko nginetegei yotok kele ne nekayaiwech Jehova asikobit kenai inendet. Kale eng kurget, kale okochi Jehova okwek tilyonutik, okwek tilyonutikab biik. Okochi Jehova torornatet ak kimnatet. Okochi Jehova torornatet nenyolchin kainenyi. Tos ne nenyolchin kainenyi? Oibu kokochinet nekakomwa Arap Maro, oibu kokochinet akobwa seremoshekchi. Omukutyi Jehova eng torornatet ak tililindo. Botan eng tainyi ng'ony komugul, omwa eng bororiosiek kole laitoriani Jehova, kikimit ng'ony sima ng'eing'ei ko botani ng'ony. Ko kekurse imwochi kelechi mi Jehova akot ndakiuit sobet, kouit economy, mami rabisiek, mite tuguk lakini kokoek kali, lakini tononi Jehova kora. Ko igere eng yu ile eng kurgetab tienwogikab Kalosunet ko kergeit ak kitabut nekikakesoman nemi ng'ang'utiet, akot kora kebendi yotok ng'ang'utietab 14 koit 6 agoi 12. Abwoti amache atiny kidogo asikenai kele kalya siatiny yotok. 14 koit 6 agoi kole ng'atutiet nebo malaikaisiek 3 nemwololi. Kale kioker malaikayat age kotirireni eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemiach chebo koigeny koamchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul, akomwoe eng kutit neo kole oiwech Jehova akokochi torornatet amu kakoit saitab
kirwokenyi akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ing'ony ak nyanjet akonda metusiekab beek. Igere ile kakekurech akitestai eng yotok, igere ile akoi ikesune 12. Ko igere eng yu ile akot kitabutab Kalosunet nitok ko kesir eng kitabutab ng'ang'utiet kora kekonech kimnatet ak kekonech kele omwaite biik. Ko tos imwaite kito ne ngot konyone maat imwaite tos ichome? Agere ale kikwo ng'ony kimnotenyo, kikwo ng'ony makemuchi kibus, makemuchi keng'alal. Amune biikchok sikalya simakimwaite? Kaikas kele omwochi ing'ony biik chemenye ng'ony tugul, kutuswek tugul. Nguno keng'ololi eng kutinyo, lakini kito nekainai komatinye mpaka kele bo kutit inegei. Imwochini choronokuk ilechini kwasoman kiy. Asikobit keitite Zion, komakiite Zion ak koristo nekikonamech. Ngemite kanisa, ng'et eng betut nebo kanisa, inget ile rani kaing'et akisa. Ngokoiwendi kasi komewendi chorirnotet kanisa. Itite kanisa amune? Mi chito age nemakat imwochi ng'oliot. Mi chito age nemache kokas tiendo nemwoe kole ilosu Jehova. Mite chito age nekonyalil ak nyalulutik komache kimnatet kelechi mi Jehova. Koi kakaketien, koi kakesa. Kokere chito kole kakimitu akanale mi Jehova akalosu Jehova. Akot ndauwen kale kilosu Jehova eng sait age tugul ak chi age tugul. Ko sikobit ketiense tiendab Musa nekale aketieni tiendab Musa kiboityotab Jehova. Haleluya, 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 haleluya. Makoi kitien haleluya ngot kometindoi tiendong'ung nekitau. Kongoi amache akochi mwalimuinik alak koteshi. Anan atany mwalimu nenyone nerupe. Kongoi Lilian. Ameche ateshi ng'olyo meng'alalen Ms. Tarus ang'alale yeng'alali testai. Yes. Kameche amwa ng'olyotab Kalosunetab Jehova eng ng'olyotab kirwoket. Kengikas eng yo kong'alal cheboitiondono kole Jehova ko kirwokindet mitei kotugul eng tugul. Ko kang'alalwech lesson eng yo eng ng'olyotab ameche kesoman eng 96 kaitieni ko 11 akoi 13. Kamwa korok eng yo kaitieni ko 6 eng kaitieni ko 6. No, kale 96. Yeah, kaitieni ko 9. 96 kolen okutungi Jehova eng kararinindab tililindo. Botan eng tainyi ing'ony komugul. Kale omwa eng bororiosiek kole laitorani Jehova. Kongebinyo eng kaiteni ko 11 kole ingokaskei kipsengwetisiek ak ingobaibait ing'ony. Ingomoror nyanjet ak tuguk chenyitat olotok. Ingokaskei mbarenik koboto tuguk chemi olotok. Sikotienso anyun eng boiboiyet ketik tugul chemi osnet. Eng taitab Jehova amu nyonei korwokyin ing'ony. Irwokyin ing'ony eng imanda akorwokyin biik eng imandanyi. Kameche ateb kityo eng nwokindo ale ngekas akobo kirwoketab Jehova koune oleu mugulelwekyok. Ngele botan ing'ony, ngobotan ing'ony eng taitab Jehova kotos kobotani eng arogenet, eng kaiweisiet amu nyone Jehova konekit, anan tos kibotani eng kalosunet nebo boiboiyet. Mi tuguk aeng'u yutok amu kaburuchkei tuguk aeng'u chebo botanet nebo kaiweisiet nebo rurukenetab muguleldo amu metinye kamang'unet anan ko amu keiwe Jehova kobunyot.
maiger ko chito ko sarunindet eng taing'ung, maiger itinye kelchin, maiger kole imwechini, keger koek bunyot nekanyo kokesu ng'ony ako paten cheikesu. Anan tos ikere eng or neine yekimwa kele nyonei ko tos ibaibaitu ne nyonunetab Kiptayat? Tos ngemwa kobo kirwoket ibaibaitu amu ingen ile imitei eng oritab Jeiso ako makomi kirwoket eng inyendet? Tos ibaibaitu amu ingen ile nyokorwoche eng imanda ama mastat kirwokenyi eng notok ko tugul chekei imanda konyolu komitei eng taitab Jehova? Tos kikonyi betutab kirwoket eng oret age? Kikonyi betutab kaweketabkei nebo Kiptayat Jeiso eng kagasetab kei? Anan yekimwoe kelen kakoit ko kilen katikichiktoi kotokwo tai kotamanam kotawal atebosiekyuk anan kotalya. Kirwoket ko kamang'unet eng kristianik. Yeng'alal akobo kele kakokeskei ako kait kirwoket, ko ichek tugul chemi eng Kristo ko kamang'unetng'wa notok amu nyikirwoche eng imanda akoek chemondoi kobendi taitab Jehova kobune korkotik. Amu kwakas amut amtaet amtoi kiboitiot age nokoiborwech akobo kipsengwet kotindoi korkotik 12 kou lagokab Israeliek. Kole ni ko oretab Ruben, ni ko oretab ng'o? Kale kikisir eng kurget barakut kurget kele nebo Simon. Yeityo koteb kiboitionoto kole tos Simon ko kimuko chito kou inye? Kalya sikobit kainenyi ne kale kisir eng kurget nepkemondoe kebendi orititab Jerusalem nelel. Komi kainetab Simon. Kale koboru kole ngoto kiterter Simon kokot akichek amu kibi kou Simon kiterteri. Iterteri ichek chetiegei Kiptayat akoshek tugul cheilosu ma eng kaiweisiet nebo arogenet lakini eng kaiweisiet nebo kalosunet. Kanoto nekameche amwa. Amen. Amen. Katesiot akine ale kangimwa kunoto komi kaiweisiet konyil oeng. Oi. Ing chekiame secondary ko ki betut nekiyoe nokibeskeni kenai kele ngo ki Jumamos ngo ki Jumambili ongeit kabisa keyai inspection ingen ile ya kasit amu kisire biik chemoite kitandet ak chekalya ingen ile mi punishment. Aya akoter nin imormoreni kobwone toek amu imuchi ichoboke ak imuchi iyai kit age tugul nenyokoboiboitu ngo ka biiko chebwone ngo ka baba neng'ung ngo ka ng'o. Akot ndakomi amitwogik alake imuchi icheng alak. Komi nin ne isersereni neboto boiboiyet amu imuchi ilosunegei bichu ako ibaibai amu imuchi iyai kotok nebo ikose kayach muguleldong'ung akomi ng'erekwek muguleldong'ung amu iyoe eng kalosunet. Komi nin ilen oye maane kebire wikis Jumatatu koter chotok koni kale olosu Jehova oiwe Jehova kokochi torornatenyi. Ko neu ya kaitoo neo nebo kwong'ut u president nekanyo kokoing'u ile so amache akine nyakabaibait akine kokanyatach ing yu. Koter notok nekeyoe eng kalosunet ak boiboiyet ak nin iyoe amu bunyo. Kou notok ngotoretech Jehova simaek pirchin tuguchu ako kaek amu kikenai Jehova ako amu kanai Jehova ayoe kit age tugul netakosile chito to mataimake kibake nyekeame chekiame mami ng'ala kolen chito acha so akosenoke moche anyayai tisimyet komie nyekeamisie kebiye ko amu boiboiyet nekonin iyai chesirtoi kokoe akot ing kokochinet ak tuguk chekikoitoi kokile chi makibeleke ak Jehova amu ngikochini chechang koromu chechang kale uyo isurukchine kechiket nakitikin kosurukune inendet kechiket no bang'aniek ngileni ikwerchi kochang'a kole kongorom agenge kowegu kokeny oae tuwai neuyo onyoligei amu kongoi maamu ibirtoigei ako amu imache ikochi kergei akot ak lakwet na ngap kokonin kit ngap ikochi amitwogik kabisa kokonin kolechin anan kotamtamu akoi ilechi kityo ile kongane baba kanai ale ka maing'o ngotoretech Jehova kuno. Kongoi eng mwalimuinik ak kanetisiet nekakenyoru. Kitesetai as kakenyoru kanetisiet nekararan kot nemie eng lesson nekabo rani nekabo
katororet anan kalasunet nematinye mwisho, kalasunet nematinye kiwango. So awendi kwang'wan kasi kakesu lesson nebo wikini ayoe summary nebo lesson nekakinetkei tugul ako kwang'wan kasi kou yekakamwawo komwoe kolen auyo yemaboiboitune Jehova tiseiwek. Yemaboiboitune Jehova tiseiwek. Kinyorchini kitabutab tienwogikab kalasunoik 40 koitet 6 agoi 8. Kakiro ole kimuchi kilasunde Jehova eng tugul chekakonetech mwalimuinik akoi nguno ketoroti, ko kakiro kele kakimuchi kelasu Jehova eng tienwogik che anyinyen, kimuchi kelasu Jehova eng boisionik chekiyoe, kimuchi kelasu Jehova eng konunoik chekikonu. Ko auyo as yemaboiboitune Jehova tiseiwek. Eng tienwogikab kalasunoik 40 kaitet 6 agoi 8 komwoe kolen maboiboitune Jehova tiseiwot ak kokochinet. Mamache kokochinet nekibelei ak kokochinet nebo tengekto. Ako kiyat itikyuk siakasin. Amwa anyun ale kero kanyo kikisir akobo ane eng bukuit nekikimaman. Abaibai ayoe makeng'ung, Kamuktaindenyu, mitei ng'atutieng'ung muguleldonyu. Amune simaboiboitune Jehova tiseiwek chekiaroru inendet. Amune sikamwa eng yu kole maboiboitune Jehova tiseiwek ako inendet nekiarori ng'olyondoni. Ngesoman eng kitabutab Komong'u 20 kaitet 24 kisomani kebeberta eng yotok kaitet 24 ko kebeberta kitikin kityo neiboru kokochin Jehova Musa ng'atutik 10. Ko eng ng'atutik chotok 10 ko kurgetab kaitet 24 ko kurgani koarori akobo kokonu Jehova, kokochin Jehova Israelik kotech kapkorosut ole kikonune tiseiwek. Ko amune as nguno sikele maboibochin Jehova tiseiwek. Ketestai. Kiiboru notok katurunet anan establishment ole kikitorore Jehova ak ole kitabanchinegei Jehova kobun kakochinoik. Kesoman eng yotok Komong'u 20 kaitet 24 komwoe yotok kolen tekwo kaptisisiet nebo ng'ung'unyek ak yeng'wo eng kaptisisionotok kakochinoik chekibelei ak kakochinoikuk chebo kalyet ak kechirekuk ak tuguk anyonjinin ak aberurin eng komasta age tugul ole andoe kainenyu. Kibwate. Kakero eng yotok as kong'ololi Jehova eng yotok kolen otekwo kapkorosut. Ikimiti kurgani kole kaberuroikab Jehova koitchin biik yekanyit kainetab Jehova akokoito tiseiwek kou ole maktoi inendet. Maboiboitune Jehova tiseiwot ya kakiyai tiseiwot koek kit nebo kamanut mising kosir waletabgei nebo muguleldonyo, waletab sobet, kaming'inetabgei ak sigunet. Mayome tiseiwek ichegei, matile tiseiwek ngotko muguleldab ichek cheikoito komanyitat sigunet, kayanet, arogenet akobo tengek. Kurget nekakisoman eng tienwogikab kalasunet 40 komwoe akobo Kristo tiseiwot nekisib kiaror. Eng notok ko reflectani kurget nekakisoman tuguk akobo Kristo nekinyone. Ngesoman eng Ebrainik 10 kaitet 1 akotestai komwawech Paulo akobo tiseiwek chekibo arorutiet nekibo keny. Mwae eng yotok kole amu tinye ng'atutiet urwetab tuguk chemyachen chebwone, maitondab tuguchoto, maimuchi koyai ichek cherikyin koek cheititaatin eng tiseiwek choto. Ikoitoi ichek kotugul
eng kenyit age tugul. Ndakiu notok ko tos kimakebagoktoi kikoito amu kingakakitilil soik konyil agenge ko kimatatakotinye kabwatetab tengekwokik kokeny. Ako eng tiseiwek chotok komite kabwatetab tengekwokik kenyit age tugul amu maimukaksei eng korotikab kirukik ak kwesik konem tengekwokik. Ikere? Ko eng Kibranik 10:5-7 komwa eng yotok kole eng notok anyun yekingonyo Kristo ng'ony konyo komwa kole kimaimach tiseiwek ak kakochinoik ako kichobwo borto. Kimaibaibaitu eng kakochinoik chekibelei komugul ak chebo tengekwokik. Amwa anyun ale kero kanyo kikisir akobo ane eng bukuit nekikimaman ayai makeng'ung eng Kamuktaindet. Kairo as kele eng kurganep Ebrani ko reflectani tuguk chekikakomwa Dauti eng tiendab Dauti eng ngekakisoman eng kurganatak tienwokikab Kalosunet 40. Ko eng yu kanyokomwa kora Jesu kole kichobwo borto. Kikere eng yutok konech kurgatichu kenai kele mabaibaitune Jehova tiseiwek chekibelei. Kikonkei Jesu koek tiseiwot. Komwa kole kimaimach tiseiwek ak kakochinoik ako kichobwo borto. Kimaibaibaitu eng kakochinoik chekibelei komugul ak chebo tengekwokik. Kere Jehova kobo kamanut mising kanyitet nebunu muguleldo ak magetab kisub magutikchi kosir kakochinoik chekikonu anan chekinemu. Makiitchinech imanda amu kiribe Sabato biikcho. Makiitchinech imanda amu kinemu sadaka cheechen anan kinemu konunoik chechang mising asikobit kibaibai Jehova. Kere makiribe Sabato kemeche kesich, kiribe kityo Sabato kemeche kesich yamdaet ak Jehova amu kishikotaban ichek. Kibo Jehova achek tugul. Ki konunoik chi anan ki yautik chi ako tuguk chekikonech ko konunoik chekimuchi kiwekchi inendet. Makieku biik chetililen yekinemu saka ak sadaka anan yekiribe Sabato. Chechik tuguk tugul cheketinye akot achek komakibokei. Borwek chekitinye kobo Jehova. Ak kerib ak tuguk tugul chekiamchini bor, keamengei ngomi tugun chekelen makiame cho, makie machanik amu ng'alekab afya anan bendo amu ng'alekab afya. Komelen kele kakiyae chotok asikobit kibaibai Jehova. Tuguk chekiyae tugul chotok kikimwa kele mean melia ko amu bori kitinye kobo Jehova. So konyol kerib kingen kele makibokei ako kitorori Jehova eng kit nekiyae. Kit nebo kamanut eng saet makwech Jehova kitorori Jehova kora anan kilosu inendet eng saet ak tienwogik ak boisionik ak konunoik chekikoitoi. Kit nebo kamanut eng saet kou yekasir mi kitabut nekisir Ellen G. White nemwoe kolen how to pray ole kisoitoi. Ako mi kora nekisir kole a call to stand apart. Kale kit nebo kamanut eng saet ko ki maget nebo sigunet. Sigunet ko koboto orogenet akobo tengek ak keistoegei tengek. Ya siku chito ko kakorealize anan kakonai kole kakwai kit nemobo iman akonyonji Jehova as eng orogenet akosich saet kosom nyoetab kat. Makoi kieshe tengek ngotko makiker ateptonyi nebo tengek akoi keistoegei notok eng muguleldo. Ko makoi biit walet nebo iman eng sobet. Ikere, ngo makirealize anan makiker tengekto, ko makitinye orogenet eng muguleldonyo. Amami kiy neichichech mising kesich orogenet, kesich kaming'inetabgei kebechi Jehova asikobit konyoiwech kat. Kale rikchin nyalilda nekata ngesoman eng yu kora kale mitei biik chechang
chemaikuitos bitet nebo iman nebo sigunet. Aragendos chechang kole kakoyai tengekto ak akot koyai walet nebo sang amu iywei kole lelutienwa koipchin ichek nyalilda. Ako nito ko masigunet. Rirchin nyalilda nakata tengekto. Kale kiunot Esau yekingoker kole kakobet etunatet nebo siget koigeny. Balaam yekingoiywei malaikayat nekitononi eng orenyi kotinye rotwetab choo. Judas Iscariot obwoti kokakong'wekta Jeiso ko kiwo inendet. Ngesoman eng Mathayo kekere kele kiwo inendet kingokuyo anan kingonyonji inendet konai kole kakong'wekta Jeiso ko kisich orogenet mising lakini masich sigunet. Kotos kale tos kit yekisiku eng mugulelwekchok kotos bo iman sigunet neketinye anan kakiywei consequences. Tos kakiywei maat anan kakiywei birutiet nemakoit anan kakisich sigunet akemach tilyandit kesich tilyandit ak Kristo aketech tilyandit nekararan. Tos kiywei consequences anan ibwech choto kerikyi Jehova asikobit kesich kalosunet nekilosu inendet eng muguleldonyo tugul, eng kabwatutikchok tugul ak sobenyo tugul. Ko tuguk chekitinye yekilosu Jehova nenyo biikchok. Ko nee nekonin mising, nee neichichin asikobit isich kalosunet nemaigesugei. Nee nekonin kachichet eng muguleldong'ung. Tos kaiweisiet neiywei Jehova amu toror ak boisionikchik chekororonen anan tos iywei ile abit kebela anan ne ak tobotet. Kale kiywei Jehova ko kit nemie mising ne akot kesoe ko kit nekonech mising keboiboitu mising kengen kele king'ololchini chorwenyo. Kebaibai ilong'eni mising metinye tobotet ametinye orogenet amu iwendi ing'ololchini yeimwochini tuguk chekaiyai yeisigu akimwoe tengektong'ung itinye kakaset ingen ile kiityochin akeisto tengektong'ung tugul akeyai neilelitu amami consequences cheimuchi kole Jehova koiyai ni kokeny, kaiketyi ra kokeny ako sigunet nekararan yeiming'ingei iwechi Jehova. Kitorori Jehova biikchok amu toror Jehova. Kiyochini boisionik chekiyochini amu mie inendet. Kiribe sabatoisiek maamu amu ng'atutik. Kiribe sabato amu tilyandit nekitinye eng Kristo ak tilyandit nekimeche kesich eng Jehova nenyo. So kebochiti yotok ko tos mi chi netinye kiy nemeche kotes anan? Oi, ndates yotok. Okay. Atokone kiimgei yotok ile anga inendet nekalen okon nyumi kokony kolaja kotom morikui ko kalyas ko sibaigei notok kokang'yo kole Jehova obwa tainyu sikobit koloswo akoibwo kochinoik keutye amune nebo kokochinoik chotok koek neuyo kilen kitukan kiro chito nang'ap kolen we abori nakalipanin yani kokoitoi kokochinoik chotok si kitukan yani mutokole kolel yo kolya haya mitatoa hiyo ng'ombe ne omoche age to ateshi kokoek chebo kinyala anan ko tugun chekiyoku ngap kole kiwe kwenda kula unoni koki kabisa nekao kakot kekonin kinae konin koluktoin mugulel moimoche akot tukyoto bo chichotok kotebiso ko notok so amoche asom kurgotik oeng eng yo netai ko yo kesomoni Zaburi 50 koit 17 akoi 21 kokole ako kiwech kotikonet akituktochi batai ng'alekchuk ndai konu chuto tugul komoche koboisie Jehova sokonin kaberuret ak kolititit ikonu akile njoba kwenda kula alafu nono kaiwal kaieshe kotikonet nekamache Jehova kolititin akoboisieneni asikobit keuk rondet eng eunyi akole kingiker chorindet ochomiechi tuwai akitinye yamdaet akichek cheibegei akichomchi kuting'ung komwa yaitiet akochobe ng'elyeptang'ung ng'olset akitepche akichome ng'etab komit akitomi weritab komit akiyai tuguchoto tugul asis anyun
Kong nyasis kelen ke karge oginye ako amache agarin kong akotete tugul eng taingung. Kale Jehova kiasis kiae tuguk chikiyoe eng kaniset kosise Jehova okere ikele tu karge ngot kobendi chebo tini akot akiche kakibendi akot Tumaini kikure tu ko kale Jehova kakeng'at kainenyu amuitaenen ibole tom amuitoi ko noton nekikochi Jehova kosas kokochinoik amu kakoek tuguk chepkeyoe tengekto sikikoite kerkak betusiek chikibo kaniset nekibo tai nekingap kele tai mami ng'ala ko ngimoche biyai tengek bilipan kekonu risit aso ngiboro biyai tengek koto amu kitukani mabiyai kitubio ko nguno kakoek leshenit as nguno nekakeboisie kokochinet koek leshenit boe akinyalipan ngimoche ot amuche alipan twice kitukani kowalak ipkeng'ai kainetab Jehova ipkole Jehova kikoek tabu komwa akot ing kitabutab Hosea kole kasas kang'et kokochinoik chokonu ak ne ibwat Jehova neloe kipsengwetishek lakini katemene kokochinet kole acha kang'et mamuchi lakini kolen konom agenge koite 17 ako korosiotab kamuktoindet neiyoni kotomin milie nekoil kamuktoindet komesose muguleldo nekoilo ako netinye sikunet kolang'ya koike notas koitetab 19 abaibaitu anyun eng kokochinoik kwok chebo imanda ak kokochinet nekibelei ak kokochinet kibele komugul nota anyun omuch okoite kirugik akonde kaptisisiosiek atachas ko kamaeshe Jehova ako kakoesio muguleldo nekakikonune ak tamirie nekakikonune nebo nyitatet ak mekainatet chekitoru lakini yekakewalak eng mugulelwek akewalech kotokokis kokochinet akoek netinye ng'unet nenyamdot eng taitab Jehova ngotoretech Jehova sikenai amune ak muguleldo neune nekikoitoi tuguchu ambuch koeku hasara eku kaset amu koikoite ako makitach tugul ngot ko mawalin kit nekekoite ko noton neyoche kewekyi Jehova keripchi kelechi toreto anai ak toreto kowalak sobondanyu sikoek kokochinet sikunet eng iman. Kongoi mising. Kateshin ng'olyo kora nebo yin. Kateb tebutiet eng yobo let kale kiyoe ne koki achek chebo Adventista eng lapkeiyet nekikekonech ak kakuyet nebo sirutik chetililen chekiketach simanamech mestet akobo imanda nekitindoi aketestai ketebi eng atebet nemanyolu ketindoi imanda nekikoyam. Kanamat tebutyono amu korosechu kakimwa kale Jehova korosek chokoitoi ko ki nyamdutik chekionyen amu kiteshin nyamdutik chekikibelei so ngotuyogei mwanik chebo banyek chakibel chebo korosek ak nyamdutik komakong'uu mwanik chebo bendo chakibel ko ngaketeshin nyamdutik koburuchgei iyeto ko iyeto ingen ile eng kasarta agetugul ngisirte akakibel bendo ikose kong'uu bendo kabisa ile ngobo ng'ororiet ni ngobo tesimbiet ngoni kobo kichiriet ikose kabisa koni kobo teta koni kobo nguruwet ikose ire ngisirte nguno ngiyaba tugeshek ikose harufut kabisa ibinai ile nganamani komi biik chabo mutura ruwou kabisa kole iye anyini ak ipkwame chotok kokamwoiwech Jehova komie kole kikibel korosek kotumakotindoi kondit eng Jehova ibu chito karon sait 3 ngipko saa 4 kokikolel kokeny tengekto nakai koteshi kocheng korosiot ake kokony koib ngipkoite saa 6 kokakoib ake ngipkoite sait 9 kekere kapkorosut eng kachinoik kokakoib nego nekit 5
kole Jehova ngakoik tangoite chu. Ko tangoi no kikakotangoe biik komatokobit sikunet. Kole Jehova oyie maameche korosechi kwokyu. Angakotangoi iboker ole ngakokilaskei kachaunetabkei. Ngomatokoi kamang'unet nebo Jehova ak sikunet nebo muguleldo. Kole Jehova maameche korosech. Kergei ak achek nguno chekibendi kanisa, chebendi kila Sabato. Ichek chebendi Jumapili kobendi Jumapili ak ichek. Kombanda nekibendi kanisa eng tienwogik ak amdautik chekinyoru kila kuik alake biton. Ngwamda anum rani kesoman kele oye maamda ra komie. Koshikeng'alale keng'ikeny amu makekere korosiot nebo ng'oliotab Jehova ak kursetab Jehova. Kwamda anum nguno kokikelewen amdoik. Mi amdoik chekemeche kekas ng'alek, komi alake chemakikase ng'alek. Angot notok berber kabisa na ikere ile uye mamwoe kiy. Komi ng'oliot agenge netinye muguleldo nekonin sikunet. Ongeming'ingei kekochi Jehova korosek chebo muguleldo. Amu kangebendi kanisa komakimeche keker kele meche kwamda Arap Ng'etich anan meche kwamda Lilian anan meche kwamda Arap Maru. Mugulelwekchok kebendi kesoe Jehova kekoitoi korosek. Korosek chebo muguleldo chebo sautik ko chotok chetokotin eng taitab Jehova. Mewe kanisa itindoi saket, ngiwekseigei ibirtoigei nebo kwong'ut. Ingot biik alake che ngetar lesson kityo kikometo lesson anan kole chito age manyone eng saishek chekiamdoe lesson ngaken kityo amdaet. Koken notok kai saa tano kwo kanisa ikoik biton. Kiyoe ne eng imanda nekikenyoru. Simakitebi eng kasarta nebo kenyishek chok kelen kikene Kiptayat angakebirtoigei mugulelwek akebirtojinigei kit nemakikuitosi eng sikulet. Ngotoreti Jehova koilyo mugulelwekchok. Kele makibendi kesoe chi akotya biik chikometo kaniset. Tepche chito eng kaniset no koker kole angakisirgei ak anum ingametochi kaniset. Koname kwondonyi ak lakwet banda kaniset age. Kotab koit yuno kosirgei ak age kotou banda murot tatam. Isungukana nyokonam chepkeikei eng kwenut no konyorun Kiptayat imite chepkeikei. Ngotyak ak muguleldo inyoru nyoetab kat, inyoru sikunet, inyoru walet. Kotorete Jehova. Kongoi. Kongoi. Ngamache atas agenge amu ngap kebe man kanisa akot akichek ikot komakingen kele amune sikebendi. Ngap koe kole kibortoi ngoroik chewait mpya anan ko ketare ya imanda sang yo komi ng'oliot nekatinye anum lion ng'alekab Jehova Haiti kole kiame siasa anan ko ole ketuye sikeurerenso lagok ak ne koya tugul makiame logoi boisiek ko ngangap kebe kot keutie kele kinekai kanisa ko yotok ye kebendi kakoike ko anan kole kebire fitinet eng kanisa ko yotok ye waloksei kalosunet koib musiko koib biik kabisa nekakonyikisit eng laet koib lautiet eng batetab Jehova. Ko ngotorete Jehova sikobit kisiaige eng iman. Kongoi. Kalosunet ko oret agenge kibwone kebwechini Jehova ako yekituitosi eng kanisa tugul ko kibagenge mi kalosunet netorori Jehova eng personal level inyegei itorori Jehova eng tuguk chekikwaun. Ako mi kalosunet neketuitosi tugul kebwone kibagenge kanisa asikobit kitoror Jehova. Ko ongilelit sobonwekyok amoche atarchi kitabutab Romanik 12 koitet 1 agoi 2. Kamwa notok kole naat anyun chekitupche asomak mising en riranosiekab Jehova ale okoite borwekwok koek tiseiwot nesobei netilil netokoksei eng Jehova notok ko boisieng'wong nenyolu amoyoniegei atepto ak betusiechu ako ingewalak eng kalelitetab kabwatutikwok sikobit onai komie maket nemie netokoksei ako kokesunotkei nebo Jehova.
ko ngotoreten nitok sikobit kikoitegei amu ngokakikoitegei tugul eng tugul makikoitoi partial of ourselves ko boiwech Jehova matin kemi kanisa matin kalelwechi makebendi etage kechenge kaniset age amu kibendi ano akwek ngotamuenin akawe kaniset age akebendi tugul akebendi kipsengwet kebendi ano inye ibatebe streetit ngoro ngot kemeche tugul kebe kipsengwet ngeeku chekinyochinigei kat aketar ngalechu amu kilelchinigei ko ngelelchigei kat kenyochigei kat kilosu Jehova kesich kalosunet nekararan yasingo kilosu Jehova kityeni tiendo neanyiny ngolin ilosu Jehova ibaibai konerechake kole kiro kalelene anyun akine ongekochigei Jehova tugul eng tugul ko kongoi komite tebutiet nekateb chito eng wikit konye ko sikewalu ya kesich ngolyo imuch isir sikewalu kora anan iwe kaniset ab Seventh Day amu kinetikei lesonit nekiboisie komite eng kaniset ab Seventh Day Adventist eng nenekitenen asikobit kewalun tebutik che makimuch kewalu eng betut ab rani anan makimuch kem ko tokotin kora Chamwokit agenge in Mrs. Tarus amu in ngap komi ki kora ne akoi keripkei kora akot akichek eng saet eng kanisa ak ne amu makergei biik nyone ake nyokolosu Jehova muguleldanyi tugul lakini ngot ko meku neiribegei akinye kora kowendi simutai konachin ko saet ak kalosunet koi keiku chekiripchini Jehova akesoe kotugul ilyochini ngetieni tiendo nanyiny komi ake netinye sautit ake neilen oye kotasiseni anyun amu kilen isis kokailosu Jehova muguleldanyi tugul lakini sautit nyi noto matinye ara ilyochini simamutai ile so nai kityo ile Jehova makergei korik makergei sautisiek makergei ne ako ngot ko kobunu muguleldo nebo iman itai ako manachisini ako matalenta inyi noto lakini ara alyochini ako kakonin muguleldo tugul ambuchi kochenge sikoboisie setani kole uyo olechi kosis kocheng talentait ake ko ngomakiripkei kokwetun chechang setani ngorikyu kotokoi konachin sikoi komatokong'ololun Jehova akinyoru borotet nekatenyoru ongeku chekichikili Jehova katugul kele Jehova isyaja mwoe Daudi atkan kora isyach muguleldanyi ngot komi ki netos inacha isyaja ngo ka amdoindet nemaamda komie ngo ka lion ngo ka lagok alak mi ake ngap akot mimi kanisa lakini koi kai inake chepyosok mata lagok komi nye kolapatita olin kokonin setani yonate chuto bile ye iro uribe lagok koi kakaimwa kakainerech ako kaboisie setani chotok sikoisto kabwatutik kuk kotokoi ako kararan iman amu kimi taitab Jehova lakini ngotokoi ko iwe imang'ung kanisa ikose kaimake kosir kewendi ko kaikai ngomi ng'olyo neu noto ketebun koki barasa ana kanisa kele oye kakitoretito ano ngap komi man sigik cheimegei tinye lagok chekoromen chekolkolen nebo kwong'ut mana chi ko kwony nematinye manung'otionyi anan ko kolkol manung'otionyi komaba kanisa sikoboke lagok kosangiriri kolyochin ko yotok kitinye talentaisiek cheterchin imuchi kobit kwonyik alake cheimuchi kotoret kwonyotok kole konon amu ko mana chi konyone akine chichotok kanisa nebaibai muguleldonyi kole ngawe kanisa ana ketoretwo lagok yekikwengweni lagok aketebi kotoi kokabaibaitu lagok akotoi konetkei lagok tekisto nekararan lakini ngoi kele achicha iro mi biik chekanyong'emang'em kaniset kenam kwonyi kai ngokal chepyoso ne mana chi kolen kosik anan ko kebire boiyot kobire lagok kowoke kolyochin kole kai katebi nyenga lakini yotok yaoi ketebun kele kakitoretito ano sikobit kondit ing kaniset akobit kaming'inetab kei ako kaketoret chichi amu mengen ole bunu chichi amengen ile wikin kamugul ko kou ne atebenyi ko ngokonech Jehova muguleldo netangus neimuchi keker kele ne ng'o nekimuchi ketoret ako ngobit kabit chi nekabit komat koek yotok yeng'ete yemi kolkolyet amu ngap konyo chi nekabunu timin anan ko lakwa nekobunu tinye ngor nekakonwakit mising komakinye kichut kele ng'et anyun ilachkei korok siweksei kenai kele
une jiji une sabonda ni anno ko o ga boisien ne muju ko boisien setan ni nang man melen ko len o tebi ko andi na nyoljin Jehova ago ingoret ne bo ko mingine tap ke ko tos ki tore ti ta na jiji ot ke na gele ne ore ne gi muji ke tore muju ko ji no ko bunu timi no li ni nya ak sta ta ni ji ka ni di ka na ko gela nguriye ta ni le na ja ka ko ter na ko kilyo jini kot ko walak atebe ni au gero atebe na gara ne ba jom ni te gero ko walak sa atebe tap ji jo ta ko nai ko lo ha mo gi lo je le gun ko ingore na ka kichap ta geri kongoi Kongoi. Gawalin nuagindain tebutyo ang ingi nako ko TikTok ako op ko jobing TikTok ako ngalale tinogap Kalosunet tartamaglo koita agenge koita tisap ko kateb Ingereza kole how is the world poetically depicted here kale ingi ngony nguno lekatepto ngony ing somanenyo akobo kalyet nebo Zion ko kongoi mising korok ing jijitok noko kotoretech kochop lesson nebo Kalenjin Sabbath school komwa kole lesson nebo 11 akochop akonde TikTok konde nekit dakikaishek 12 kongoi mising anan sekondishek 12 kokon kateb tebutiet ko kateb tebutiet akobo leriptoi Jehova Zion komwoe eng kartam ak lo ngomeche asoman kityo koit agenge ak koitab aeng sikobit awol eng nwogindo kale kamuktaindet ole kemwechini ak kimnatenyi toretindet ne nekit mising eng nyalilda notok anyun makiyweisie angot ngowalak ngwony kale ngekanapta tulondok koba kwenutab nyanjet ko ngisomanate akoi koitetab 11 komwoe leu ngwony nyalilda nenyoru ngwony kaimutik chenyoru ngwony walaksei ainet walaksei beek chemi ainet komaluch emet neyamat akobar biik nabo tsunami mibet botanetab emet nemuchi kolokoi biik akobek biik mitei lugoshek chemitei nguno koikere luget nemitei kwenutab Ukraine ak emetab Russia Palestine chebo Gaza ak biikab Israel ak tabanwek cheterter chebarebekei biik Sudan kebeberta nebo emet emotunwek chekibole ak kebore koangen ale tebutietab chichi nekateb kabisa ko kateb kole ano lekemwechini ile mitei kalyet ku Zion amu ngisoman Zion ko kile kimwechin biikab Jehova amu kimitei Jehova walaksei emoni amu chemenye emoni ko biik mi kiptengekinik ako mitei kristianik mi koyonik ak dinishek alak ko ngemi emoni ak kesobe eng emoni kowalaksei emet eng emet kosubkei ak baornatet nekikisirwech eng sirutik kele matepche emoni kutulko anan kotepche koikeny walaksei sobet eng kasarta walaksei biik walaksei serikalishek bitu botanetab emet walaksei angot emet ak koristo nekichuti ko ngowalak tuguchu tugul kengen kele lekimwechini ko Zion nebo Jehova ko kipsengwet mako Zion nebo Israel nguno amu kikobutok Zion nekibo Jerusalem lekimwechini ko Jehova ko ngemwechi Jehova ko kimenyo ko inendet neunyech eng betusiekab botanetab emet kosorwech anan ngobit ki nekabit koung'e Jehova ngakobit ki neu meet akobek biikab Jehova kounye Jehova biikchik kotindoi kamang'unet nebo ng'etiet nitok ni kokonech konai kenai kele mami ki nekemuchi keribkei eng emoni eng achekei Jehova negei nemuchi koribech akondoiwech kunotok nwokindo ameche kotes kamwa pasta kamwa eng koitetab 10 ak 11 wei akomwa ngalechoto tugul munguno ngemwa koin cheu achek kimi Amerika ini ko kimi betusiek cheking'et biang'et eng koroni kang'et akoroni koiwek kokeny kang'et boiyot ake komoe kobechech ake ko ngemi oli imi kapchi imi kechut mengen ile lyon
ngap ke pel mastin we ya ki bel in South Africa nget lugosie ko ngabe bi si sibile jige yi sige mai tai mandan ngap ko la ge me ko janga jamba si or tinwe ko manaji uma ko je ko ni ko TV ko ba mai ko nya ko mandala go mu gi mu jige surien sangoli ako ile im no imanda amu pe tu sheju ko to mo ko ti ko le ngale kap social media jo ko missing ku gure AI jo ko je mu jige malam bai ta kabisa age nambi jai nu ko mo gi no gi mai mo ko ga ita generation mo ko mi manda ki mu jige ai fake news age mai ta nan ngoli an mo gi mai mo amu gi ba isi bi jai nu aginda computer age re computer ko mo gu ni wala say in chat GPT AI ko mo du ki mai mo tatep kerate ko intu ju ta tol go mu ji ko usta mugulel da mu bi geri lei to ko mnyo no iman ko na gi mo je sa gna gol imbe tu shek valet ko tos nyur Jehovah ko ya ni lagi no ge wangu ne ko mo gol usisye agonai ole aga mo tain ki torora engwenu ta bro yoshek ki torora engen amung gier tu ki testa en ko wala ko belu ako ting siasa ni gimi kan jabe tu shekala ko gimo ko buat ji lagi ni kita non jipsen bet tai gaya ne bale ta gila ho au jo man ko ngap ke bunne anxiety ne tinye rugun gine ta mulel do amu gere du ke testa ai bila engan mung ko ta na ngale jo ako itila nya shot kan ne bagel da ila ra lion ko ne ke na ko ngetu lagi ni kale be still and know that I am God. Kalau bijo benda balugo siak kata tapta mana ageng. Ako ina dan lagi mojini. Ako ina di metap jago. Una tam mating kang ngit kuya kako mastay nguntuk. Kome imgay. Na tamane kalau mo ko jimulal we ko imgay o ani Jehova ko ana kanay. Ko mating ki wala ke ngun ko ay itono na imanda. Tila di Jehova mong ribo lago ribo pondanyo ribo. Amu kako itingile ni ko skong. Kau wala kanisa kamandap komanda ko poisya kanisa pasta ini kalang kakpa gitu. Ako ilahara ay suruh mungkin semunggung ngale jora ara kaya kena liyo jini. Bale aja sis main gay amu aja hoba. Naile be still and know that I am God. Amen. Amen. Kongoi. Kamache anganal kako sait. Kamache arop kityo kitikin ing kita nakakamwa basta chemagar. Ko ongeku eng kanisa kingen kele kanisa ko sipitali nemi kanyoiset. Mara kangonyone chicho katinye sitatainik, mara kangonyone chicho kelach ngoriet nenwach, ko kokobir ng'ony mising amengen muguleldanyi ile muguleldanyi ko ine ak Jehova ko mara neng'ung akot komi sang, lakini chichi kanyo akolochi ko kelachkei ku yeu ko kanyonye nyikonyor kalyet. Kanyone sipitali nyikinya. Nyepkoit nyisas akiker ko kit ne amemeche irikyi amemeche inya. Marna chi koi Bible inegei nesomani chichotok. Mara komatinye chicho Bible ako mara kokero Bible nekokero ko inyendet nekongonyone ko Bible inegei nekokero nyepkoit komanyokonyor kole nyapkoit kanisa nyelen kong'any Bible kai ko kaki neter amu mataitajit kai. Ko biik chok ongeeku chetochi biik amu kanisa kobo chitugul, kanisa komobo chetililen, kanisa kobo chetikendos. Kanisa kebwone tugul kikiligei nyikenyoru Jehova kenyoru amtaet. Kanisa ole nyekeng'ololchini Jehova ak kesiku ak kesisikindet. Matiker chito age, ker Jehova neng'ung inegei. Ko nginyo kanisa nyiker komele kanisani kobo seventy. Kanisa kobo chitugul akotoche chitugul. Wechi Jehova akibimwochi Jehova chekuk ku yeu ko tuguk tugul cha ikere kotinye chito meker kamainyone nyiker ile kalaktagei ano. Kalach sitatayat anan kalyochi sumek. Nyone nyikere Jehova neng'ung akibu miendang'ung. Ko ngotorete Jehova simakisich kirwogutik eng biik chekinyoru. Ngot ko i Bible inegei neimuchi kosoman chi yekatuyen eng oret ko i Bible neune ngondaiwe Jehova. Nyata nyingi kakobek sait lakini imuchi kotokoimak chito ngyoto kole kotokuy kobir ng'ony. Kolia kolakan ke kuni ka lia manyo kanisa. Anyone kalyet. Nyeng'ong'onyolin kolochekei kuni
amu tamana ko kai keteshin kelele sonjin siakas komie kitigin konyone kunotok lakini nyepkoit kanisa ketach konai kolo kama lazima alach ngoroik cheuchu kama lazima ai tuguchu alelestani tugul amu kaketacha anyone ng'unyolin amu alokchigei kunotok amu toreto kitigin nakas kuyo kaikai sikoimen kiborotik ake ng'uny lakini yeyanye ketach ng'uleldo nebo iman ak chomyet eng yu kolakta tukyoto amu makomi haja amu kakosop muguleldo eng orit. Amen. Kongoi biik chok. Otokotin lesson nebo wikini nyone komwa kolen igen Jehova. Oye memisen nitok. Otokotin sikenetkei kibagenge tugul. Kongondoiwok Jehova eng wikit komugul eng ole iwendi ikas akobo lesson ini komekoshigei kityo. Meeku kipsopchigei. Ikochi chito age asikobit koberur akine atya konyor ng'olyondenep Jehova. Ko ketoroti ko ongeza. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Imie netya, itoror netya. Kongoi Kamuktaindet kilosun ak itorori kaineng'ung amu itoror. Kongoi akobo kanetisiet nekakenyoru eng betutab rani akesome kele Jehova ngoik chotok chetechech ak icheket chema kokas ng'olyondoni kotech sobonwekwak ak ichek. Konech asikobit ketekekakse achek tugul kibagenge yekikenisie kemi ng'onyuni. Kingen kele kimi ng'onyuni nebo tengek neu sausei tengekto Jehova nenyo ako kitinye kamang'unet amu kiarorwech ile imi kobotech. Akot nga kibune tulondok akebune mesundeito. Kingen kele imi kora Jehova iribech. Isomin asikobit irikyi age tugul nekakakas ng'olyondoni ak achek tugul akiribech akiumech inye Jehova nenyo. Ndoiwech yekimongchi wikit ak kipkirkiret nemitei tait nyo. Kesome asikobit imutatech ak iribech akoi kora yekiweksei kong'ung. Ngwaak mieindong'ung Jehova eng agenge ngachek ak inyong'wech katingekwok chekilele Jehova chekiyoe intentionally ak chemakingen. Ibukwech chotok tugul ak iyae keeku chenyolu eng taing'ung Jehova ikiplelutuni. Kongoi amu Kristo nekime akotarta korotikchik eng murtoiyot asikoundo tengektonyo. Kongoi Jehova amu kayashosiek tugul chekikonech. Ngwaak mieindong'ung yekikenisiei yekimi ng'onyuni ak ilosun eng kainetab Jesu neitindennyo. Amen.